au fiaile le tise i la lātou telefoni se fulutolu valu. Tāmuri muri, o le mata upu e whaatanga i le sa e mawhailau tusi o le uni o tangata whaingaruenga le CFMEU, malona atari o lo tau fia mo le temine iau whaatari e se whaai unga, mai le whaamsinonga mawarunga le mata upu o le uni ma le Labour. O Darren Greenfield, morona atari o Michael, sa avea mawhailau tusi o le uni ma le sui whailau tusi, wa tua ia le tadi eino o Pripes, po o ni mea na tu inane mai se tasi o company whauwhale, ina ua wha au iai whaai unga na whaia i kon karate le uni. O ia tu ua inga na amta mai le lua whasefun ma le valu, ma na vala awina na mata upu le whaamsinonga i sini le asona nafi, pe ta isa tu e tālo sanga le lalo ia, tolo pōsa ia tu inane le whaai unga me le whaamsinonga mawarunga, e whaatatau le mata upu na avea ia le uni le whainga malo, i le whaamsinonga ono o le whaai unga e whaamuta, ono o nisi tu ua inga i eiso o tanga o le uni ya i lātou, e fuafuaina so ni ngā tū la whono, a to ai ma tu ua inga o amionga le sao. E siria ma le lua sa lau sui o le uni, na whaamuta i le roia siria lātou o onanga, ina ua whaide whaai unga le whainga malo e tau fia le pūle ngalea, ono o mata upu na fiai. I o tala nama le Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei fo ia saruru, tātou tu e whera e fo i le tā, i le temi whaapenei le asoa tai ao i seisi whao poponga. Soifua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maa losi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Perila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s, i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ane i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Ta lofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai i le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road, Papatoetoe. Pe wala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au whesoa soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Watamai ole palesa le gerisimbasi waulia darling why sola waubola tamafatia ya payatu ya tewetia Manua wa betai le mesia
Wapana mai Tato Alleluia Maosana Wapana mai Lepuluana Owoma ainga Faiva atasinga Time ilea te mafutai malau mana mea and relation, send salutation. Sure has the star shining gold. But this is Christmas, yes, Christmas magic. It's a time of year to be with the one you love. So won't you tell me? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy once again. Take it away, fellas. Singa miss your lava olinga leke risi masi ole time ilea it's in my full time balang mana mea. So won't you tell me you're never wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy. Christmas once again.
fale wa Faiva noa e whanau mai ai le tupu e ifo ai tupu uma le fale e momoe ai manu sa sili ai na whanau ai au a ole alo ole atua moni pa ofi ofi I le va o kovi pa awhitai Yesu wa e a fio mai ona o au awala mai le fale o manu pei ele ai ni o mamalu wa tu au mamalu I le langi ai e a fio mai e lave ai fa awhitai keriso le pepe o le kirisi masi ngai le langi te ngata fo I le lalo langi ai au mai alo alo e maliu ina ia lave ai fa awhitai le matai le mea lo faua e au mai le pepe o le kirisi masi tato ifo umaloa I ai Whaafitai Yesu wa e a fio mai ona o au awala mai le fale o manu pei ele ai ni o mamalu wa tu au mamalu I le langi ai e a fio mai e lave ai whaafitai keriso le pepe o le kirisi masi a fai ua fase furu tau sama o lo matua o le fesili o fia ki visi masi I lo wala o faa fase furu foki o na whanau le I lo wala ele mana o ni au o nisi lava me ai anga faa lava lo wala mo ia ave mo loa ia Yesu le Mesia Whaafitai Yesu wa e a fio mai ona o au awala mai le fale o manu pei ele ai ni o mamalu wa tu au mamalu I le langi ai e a fio mai e lave ai Whaafitai keriso le pepe o le kirisi masi Whaafitai Yesu wa e a fio mai ona o au awala mai le fale o manu pei ele ai ni o mamalu wa tu au mamalu I le langi ai e a fio mai e lave ai Whaafitai keriso le pepe o le kirisi masi Whaafitai keriso le pepe o le kirisi masi Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le peni Ya o te fifia lava e whaatalofa ma whaawhiloa I mau wholofa atu ia te oe le pa ia le tudu mai so lau sila mai mboa ia malau ta whaonga fo I malau e vanga ele nei aso lulu mare o ngā tutonu, le nei mai aso whaapui moelo manuia oe. Ina ua ngā ngā e fo I
ia ma oso ele mātou le lai le tai au. Ia ala usu fo ile atu no uyo na tiute masani. Faiva alo Filima o Samoa. Ia pe o Samoa. Ia. O e usu le ngātai fale. E whae e le tai. Ia o e fo e usu i ngā uta le talaloa. E ngā ngau le vau. A o e usu i lunga le solfangua. E whaianki ki e ngā solfangua. E usu le si lunga le pasi. Pe ala e usu o ngā mausu e whainga luenga. I male au whainga luenga. Fo e lea a whabalo i o Faiva. Alo Filima le nei aso. Toi le titi ana tātou mata. Nana au matua i o walu le lei. E tala noa le ofisa. Ma lo lomi ma i fafo. Print out. This is the whole application. Mo le tātou Citizenship New Zealand. O mo tangata Samoa sa soifua. Le a feiv se lau luos fulma le fasi. O atu le a feiv se lau fas fulma le ima. Ea. Aole yo la na ile Samoa January. Ala na o tuli mata ngau ma mata tuina nei mea. Langa le ni mea e toi tau mate pe toi tau masalomia pe o iai se tu langa fo ile le mautono. There is certainty in the law and the law has already been passed. O man pasil tu la fono ma o fa ma ni o fo. La le na. O lea wala o loo tau mawhai ai. Ia manai nisi fo iuso matua whaafine ma le tō tele. Ina ia wha manino ma wha malamalama. E leisa mea whingatā. Noi, lea lau a mai a tōrama. Le tātou application form. O lea a whai atu le tātou a onga i lunga nei. E le nganga ifo Faiva. E te malolo ifo oi. Ia lewa kako a makaku. Malolo ngā lua Samoa. O alawa tiute, ia mau tau Faiva ua ngā pātia ma tutofi ai. Wha malo le ngā rurue, wha malo whaiu le Faiva, wha malo le tau atai, wha malo le onsai, malo le ngā rurue malos. Awa, ele isi e tua iai, o tātou ma ngā ruenga, e tua iai o tātou ai, o tau mafa, o pili, o wha lave, o ta maiti, o a onga, o le alofa, i le whaife au malana peleti. So se mea, o le se fuluai. O mea o ma tātou te fuai, mō le tua. Ia, e mwhaifa, ona tātou whaia mō tangata lea e māsani, o whea tuele o pufoli nale. A outou iai le ngā ruenga, a outou uso a tangata, o outou iai fo i le au, nanga ma le tau tua i le tua. When you are in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Tā lolo lapa ia i sā mawhainga o le tunu. I onda... So sam yo lana vavauta le talanga tā ya mo na sa apo ngata o wa umo na tu mata manga mea e ta lolo upo I fale opolu ia fa pena fo le usonga ya tu mo pole o I tu au mala tau ainga le tai ma le va o fonti tama le manua tele ia mo to o le fale ula le fale tau waitu ma le fale tau tangata ai ale la au na mutasi. Ia fa pe fo le nofo ma pu. Ia ma le tapua inga ale fale ang fulu. Sua le na ma vai fanua ma fo mai tu langi. Ia ai li poi uma apa ia. A wata ma ainga fo matama. Ia ainga oi, ainga nofo, ainga papa, ainga na te whaifa, ainga na tulati ma tulatoa ia Samoa. Ia le na fela le ainga le ke sauwe. Ngā whea kongo le a inga le ke sau wendei. Tā lofa tamam tina matua le tunu, alo le soifua manuia. Ia, whapea fo upo ia malu wha le malo, wha fonga mai fo ia. Tātou sui konsula, o ampasa whapea nā fo i le haikomisi. Sa umaua nei le wha mrianga mai i lo tātou haikomisina. Ila loi Wellington, ne fionga ya His Excellency Consul General of the High Commission, ne fionga ya tole foa afa masanga fa matala. Mori mai eo na alo whaanga le Port Columbia le tio le si fonga o Samoa. E mai se fo i a Dave mai sa ria whapitoa lava e lau sunga le a taua. Ia whapea fo i le au whenga ruenga ma le pulenga.
Ia ma whaafitai mai I ngā ruenga le lei. Ai mwisi o le tātou whinaunga o lea sa whai nei. O le tātou Citizenship New Zealand o ngata Samoa. O le whaapitoa fwoi o le whaamurianga. Ia, o le fionga I le komsina. O na sa a apane I a te au I le lo, ma le whainga malanga lea na o tunei o le tāwhitolo o se ringa malo. Ina I alo whangia I a submissions. Lea sa whaatino atu I lunga o interview e whai sa o la vele ofisa o whaamsinonga. A wapili fo I nei e tolu. Lea na whaatope lau I la wali ia. Whaatasi ai. Ea male pili o le teute wina o le whaavai o le atunu. Ia lea na apa mai I le fionga le konsula. O le hai komisi le lo. Kai e fuila ia le masui. O le whono whautua sa moe moli le tātou submission I lunga o le Porokalame. Ia whaatasi ai fo I male soa komiti sa moa. E tai mai e le sunga le papali tele a whele taima le langi. Ia po le ali lo ia wa venei o le ofisa sili. Ia whaatasi maisi whaipule pe o le sunga atu I sa mau. Whata maulolo ta vita. Mai la tau. Ia le te lenga ia au au. Ia po le sui Fofoga ftelai. Aila ele mātango fio ia awa noa le lei. Malanga atuai. Ola tātou Citizenship ma le whaitaunga. Whaatolu o le pili. E moi fole ata. Ua whai ai ma Fofoga. O le tātou hai komsina I le lo. Malona officer. E mamori ai le tātou submission. Ia po le tātou a murimau. Tu unutu po le tu Fofoga. Ia na. Ia, mawalunga le vi ingo le tua. Ia na au na pa ia. Whata whaitaulanga e fia o tau whaafale le malu ai. Whaatuna pa uli ai. Ia mau tau ta se ai. I le ngā ruenga pa ia le tua. Ia, au wale tau o swaswino rei puvai o le ola. Talo. Sa tuli mai ia le ngā ruenga le so. Ona ole matua pisi o le awala o iai. Me voi len tātou tala noa e foi maleli sa tini sinia. Ia tu manuwao siki asu. Bumper to bumper. E rei se mea le alo koi fua I kua. E la kufua fia kisi le bumper ka vale le. Keep a safe traveling space and distance between you and the next car in front of you. Mana tua fo le tu lafono meo le isene. E fua le space e tu ua le sta vale luma. I le speed ma le sao o le ta vale le te alua tuai. E re fa pela alua kua la ela koe tumangu o le pambo le ska vale alua ala whaia o omia I lalua kau le apa. Patalo fa ia te utou lo o malanga mamao maisi tunu o le lalurangi a po isi fo I tafo New Zealand nei asi mai fo I kilani o fo le teimi lava o e fetalo loa ia ile tunu ma fasi sia I ainga wo me masani ya onisi fo ia o lo malanga mai on o le fia mafuta I pe au fa mavai sauninga fa le ainga ia po to e sauninga e fa mavai atu ai inisi sa pele loto manganga ia talo fai o tatou tūlanata o toyo seanga o na tatou whamna tuina lea o le soifua mai o le pepe o le wha o le tanga le li whaolo o Yesu Keriso. Ia e le tua I lava le wala upa ia le tua I le tua o le malo ma le usui o le fono le loi mata malingi ma le loi fonga pa u talo fai. E ofo lo fatu ma vatu fo I wha mawhanwhananga ia te utou o lo a fia ia fa pe fo I le uftia o utou luma mota ia o le au pongi sa o fa no noanga e au mai e le maliu mo le oti tatu talo ai mo nganga o I latou wa te atu o latou sa ia e fo atu mo o le lalo langi o anga I pulotu o ai okua I whaakafa I fo I tau e lo I le mele awala fo le awala sopo
o nganga le lei a ko ma nganga le anga e o le fafao sa uri le anga i tule i fale alupu e ale na fatalofa ia tu tamaiti malo fu le ula bale ia ma le fao koka fa kile mea fa kinga uru fa tangata le aso ato e si lo matua le malo lo mai ngā luenga. Ia mai se ia onga. Malo mo i lato. Ia sa susu ina fo i o tau mafofau. Ia e suenga le ngata ia onga ngā iti ma onga tūranga lua. Ia e whapena fo i leanga i atu. Ia onga maururunga e pei o universite. Ia mai si fo i a onga matata ese. A malo le senga o whaia onga. A wae uma tu ua tape tamiti. Ai nofo ia le whaia onga i lona ofisa mo lona potua onga. Ia toi tau tape na pena. Ia wha moe. Ia ma fuafuanga lualu mamau. Mo le tausanga fau. Lua whelua sifunu male lima. Ia. Usi le mai le mai moa, ma se le mau malau nofo. So we will go through the whole application form. Tātou te o mua e toi wha matala i ate, oe i a ngā waa e wha. A ngā waa na e wha. E mwhailo. Te maramalo i a ngā waa na e wha. Yeah, the rest is history. We will go through page by page. Mai le i tūlau, i le si i tūlau. Se i tāua le whaiunga le mea whamailoa, saini komaliliu.com. So, on saila, so be patient with me. We will go through every question. A whaia o le temi a tōle nā o le tātou. I o le mea lawa nā la whai. Rau te whitu tilo atu. I le temi matala noai. Male tua whawhine ia e te vise Ioane. Mau te tonu fōi o le porkalam bulbuli na o le neitau sanga. Tu sai male soifua pula la ngoto. Male tau a fiafi. O tātou tamam tina mātutua. Ai maisela. Lai whaafonga mai e te vise. Le whainga tā o le awhia ngai nei. Manai o tātou mātua. Ai maise o ngā ruenga. Au auna. Ma le tautua. A i lātou e whaia le ngā ruenga lea. O le whaia. Caregivers to the elderly. And the disabled. Yeah. O nā le anga i le mātanuanga. Yeah. Ma le sunga le te maitai. Yeah. E te vise Ioane. I se taimi o le Aoauli nei. Me wala nai tau ai. E pule ama ua mai te vise po le ale to inga taimi vai. Tele o mautino le le pe whaatino se tātou polo kalame. O le malu i whale. Ma le tua whine ia. Te vise pe ia ua mai al tātou polo kalame na lava yaso. Se ia uria fo le tausanga fau. Ia ona whape. Nā lea ona tātou anga iai. Luas fulma le tolu minute o na tale o le tu lai lima. Whatalo whapitoa lava mo o tau ie whaile ngā ruenga le tautua i le loto i whale. Ngā ruenga le tautua le loto i whale. Ia, o le vaai o le tamama le tina. O ngā ruenga I tutonu. Domestic services at home, looking after the children, and also making the house chores. Cooking, o le tanga mea, ngā sesenga o tau mawhitanga, o le toast, ia, o le puti, o le tamama, le tina. Nga wā isi fo I tina wau tilo fo isi tangata, e whiala isi ta mai tai e oe. E palasi le lei, le lau wao le no matua. E oe, pe whiri fo I lona lau wao. Ia, le nā, e selu wha le lei, o mea umawha pena, e se le tāhua. Matu le wha malo, ma le wha aftai, ma le wha amrianga mai, ia le a tau sa vea. Ma outou Faiva na, ma outou wanga le lei, ma outou teu, i nai ta mam tina mātua, o tau mafa,
Ia, o le ipu vai ma le ipu ti o le toast. O le to anga whainu ala tō whala au. Ai o tō tangofi overdose le tō ina ma le le matua. Ke rawa whiu whafangu lo makuanu. Kaune ala lo makuanu. Yo ngā ngawhino vanga yo whaingu whakoru whala au lo matua. Ua ngingi vai lo matua ma fia moe. Ia, tala mali e tātou te tali e ai. Ia, le mea moni. Watu le wha malo ma le wha fitai. Ia, ona ole. Ona ole o tō wanga le lei. Ole umi o soifua o tō mātua. Ia, ona ole le lei o tō whana. Mata ale le tō singa o tātou mātua. Me o lo tupu i lea tunu, pe ona o tō whafonga iei sa au wha leo i lea sone nafi. Ia, te unga, ia whatasi e foi ma le whai unga ua whaia e le kapeneta. Ai maise le whatuatua i le atua Samoa ua tas. Le whainga malo o fia me le fionga i le sao whapito whapia foi le malo o le fast. Whatuatua i le atua Samoa ua tas malo tato. Lea ua tasi ai le tofa, le whaafitinga o aleanga. O le a whaatumu loa pū whangota. O le whono a sui tofia. Tō tolu la ia i lātou. O le ua tusi lima iai. Ma tanga loa lima tusi iai ia le whautanga le tumaitai parimia. Ia whapea foi. Ia le au le malo, le kapeneta. Whaleo le whongwhitalai. I le taiao nafi. Ua toi se e mai le tama ainga, tu ia tua, tupua, tamasese, ia po le fionga fo, ia tufunga efi. Ia, e toi se i lesi no foa o le fono o sui tō fia. Ia, mana tua fo le luafe ma le fitu lea na tō fia i o ia. Sfulu tau sanga o lana no fo inga, tai lua, tai lima tau sanga. Ya mai le lua fe ma le fitu se yo o le lua fe sful ma le fitu. Ya mai lana sful tau sang. Ya na malo lo la ia lea alo sala lau sului. Era me na tatou. Na tatou wafo. Fi na wai. Ele le anga o le mea le o le ao o le malo, o le tofinga o le ao o le malo. Ai, umaifu. Ia wato e ala ue sala lau whai, ma sala tau. Te wātu le whaafonga le tunu. E le pa ia ma le mamalu o le swafa ao, mamalu o le malo. Ia, le la ua mai nei le fast. Ia, o lo iai le lātou whaamui. Toi whaafoi le mamalu. O le tofinga. E te tau ona tu wafu ia le ao le malo. What do you think? Le aso tele tununga. Ia wai le tu tele na le whaata ma o tama ainga. Mātu lisi, ia so mai lisi. Ia le la ua to fia iai, toi fo iai le fionga le tama ainga, ia tua, tupua, tamasese. Ia ua tō fia foi ai, le sita paai, le fionga i le mali atoa. Sunga le mali atoa, pali tele mori le lua mali atoa. Le nofo le nā, le sunga le mali atoa. O lo o iai le teimi le nei. Ea pia no foi atu, ana wha pia. Ua se e i le swafa mali atoa, le sunga le mali atoa. Ia le sunga le pali tele titi uatoa. Te loa o le nofo le nā. Stasi fo le nā tamali ia anga waa. Anga i iai i le fono a sui tō fia. Ia, whapena ona awele sa o lau tala na whai. Ina ua fio mai le papa ia le la ulu. Mapusone ia po le telenga fo ia titia. Mapusone mapusua. Sa mawhiloa i au kilani sifo. Ia, ina ua maua le avanoa. Mātou te wheidoa i fo i male sunga ia auta ngā vaia. Ia, ma mātou talanoa, ma whasoa.
sa ufa yatu iai ele fionga le papa. O le a wala au le tua i se tō whinga tā ua mo oe. Ka wailei. Ai ata lava le tō ina. Wai telefoi pā, ia pānota sa aluai. A o le pānota muri la lea. Ia, tui titi atu sa la pānota ma le o lo o se ei mai nei le tofi. Pi uma o le tō whaiananga aia. A lea la, ele i whaia se whamsinonga o le tu malo lea. Ai namba lia ia le fionga le la ulu. Le papa, tia, mapsone mapsua. O le atu watu la na whamnianga. I le sui lea wai lua sui. E lua sui o le whaatua i le atua Samoa. Na tā momo e ai le tu malo lea. E ano whailo la ia le fionga le papa ia la ulu. Tene lopo ia le la ulu lea tia o lai whaafonga mai. Whaatu vai. O le tō whaatupu lea na e whaia nei. Wa le o ai se whaamsinonga. Le anga o lua le usu. Mai o te watu i atu. O lo sila fonga o le tua. Ma o lo o whapena fo i ona mai moa ma mata matatu i le pulenga o le ainga le whatuatua i le atua Samoa motasi. O le atawia, ne nā nganga, loto mama, wha mau lalo, loto mali e tu inatu le avanoa. E lesi o uso, e se e ai le tofi. Ia wawailei. Ia leo tula i mai. Ua wha manuia i ai, te mai tai pandemia, ma tōwhia e avea, o se tasi, o le fono, o sui tōwhia. Yeah, congratulations, lau fionga le papa, le la ulu, tia, mapusone, mapusua. After le tua, mawalo sui fua launde lei. Ia maua e tali e ai ma sapa i tali lea whaamrianga mo tui nātu. O lo wala wina mo lo wha wina i lunga lo wau. Ainga woma e masani nuu le kalesia ma le tu malo atua. Vi ia le tua. Ele ngata ele ua se e le tofi o le whaipule. Ai se e a si i le tua. Ave le fale o a Samoa le mangua. Se e a nofo i le saufa inga sui au. O le fono, o le fono o sui, o le fono to, sui tofia. Maualunga le tūlanga wo iai. Ia, e peo no watu, halo ia i loa. Ia, ma le wha malo lo ina, alo ia. Ia, ma le manu malo, o le fionga, i le alo o Salamasina, i le tapu sa tele, le mamea fui maono, tu le tufunga, ropati mualia. Ia, po le fionga le swafa, malo tautua i le atunu, tautua nu, tautua i tu malo, tautua i le soifua malo loina, matangata lautele. Ia. Au na le ie ma le wha maoni. Ia, ule whale mai ai le fia o lo wori. Mapuane i le talanga atoa ma le sasanga lanale. Ai se ai yuri atu au ainga. Ia wha pefo i le atunu, umalo i tu malo i la ufionga le tapu sa tele. Le nofo le na, ale neitu o le ainga. E na wasa ili se nofo. Wa tula utale le fionga le paito maraifi, ma le fitalenga a fale a fanga ma no mato nuu i sal sa tele. O sal sa tele o alo sa tele o le tapu sa tele o le alo Salamasina. O whantu o le nofo le na. O le nofo le na, o le tātou wainga ma le tumalo. Le tapu sa tele
Fui maono. Le mamea ropati muolia. Well done. I lau fionga i ano San Masina. Ea ona tātou se e mai lolea. O le ua to se 10 minuto na tale o le lima. Se i wha umatu pia tātou na ia tātou telefonia. O le te mele nei. Mana tua ele i whaia se whaitaunga o le tupe whaopopo. There was no supplementary budget reading or discussion within the parliament. Ia le pula solo le ila wori I o le HRPP mane mauta. Sui kafe fi, se loko le ulo kangi. Ai le lo, e pule le malu. Pule le malu, ia malana whainga whawai. Pe whai tau nei, pe whai tau taiao, pe whai kau lea masinga. Si kako malolo, kako mai whai kau le. Tala noa ina. Whai tau ina o le tala o le tupe whapopo. The surplus budget will not be done until January next year. Valu o kamai o komiki a mezala la uli I o li mongi mo. Wawa le tango fi lau I le tafa vale le malu. Fe me lau su tupe I fea, ma fea. Ya lai vale au mo I fu I. Ia pekelo, Auntie McCarry. Tato fai me fia. O lea la o mai aso fia. Ma tātua. Ma kasana meo kako kari mai ai la matanga le tausanga o mai ai. Te mille lea kako kari Ma tātou fai me fia. E leo toi mamau. Tātou walo atu. E le whaamda tuina. O le pepe o le fia. Ia mos kiris masi fia. Mas tausanga faumanuia. A me lana. Le se tala o le tupe whapopo. Ina ua tāwalunga ngā rue ngā le fono. I le aso na nafi. Toea e le fono I le aso luasfuru ma le tasi o le masino Januari. Lua fe luasfuru ma le 5. A tonu o ina o le alo te ai se vaenga. O le paketi o le tupe whapopo fatasi ai ma le teuteuina o isi. Tūlanga o tūla fono. Ia me se lava fo I pili na. Lea wale ema se me toilu te le te mire nei. O le aso ataiao ma le aso whareide. O aso nei e lua. Lea o mana whaatūlanga mai e le whaamsinonga mawalunga. O le ato e su e ina ai ma talano ina. Ma lo te ana ma taupo I le vā o whenga ma le awhio anga o le au vā. Tātou tālia fo I lupe o maunu o le nama taupo. Po whea o le a whai iaia. But at the meantime, o lewa umana mai ia tapu o le whamsinonga. Whenga, awani o tō e pa I se mea. Tuu lo tō wangai, ma whaatu la I whamalosi, a inga o lo o nofuia, ele ia o lo pisai nei o tō ma leo wā. Ia lea tala o whai a leo wā. Leo wā, tō ale tai, o mea to tō ua iai, awana I toi lo tea se mea, awana I toi tō ina se whai fau, po se talo fau. No foi whapena ma le file mou, ia, o le a ngai e lote le mta upu le whamsinonga. Aso atai au atoa, ma le aso whareile atoa. Ia, ono mai lea o la utala noa, komiti. Komiti iwa iei nei. 5 komiti whapale mene, po soa komiti le pale mene o Samoa. Lea ua whaatatitia fo I lato ngā ruenga. Wale suesueina lato mta upu, ona ili mai au na tusia, malipoti mai, ile ofisa le fono, e fatu langa atuai, ia le fatinoina o lato ngā ruenga. Te unga o tu la fono tau whaofi, ia whapena fo ia au fiai, ia male upu, e winga, e tua inga ale rifai pule o sa fata, le sunga ia ana, Ronnie, Posini, Whasanga I le fionga le tete fono, fionga le minsta, o whaatoanga ma whainga Faiva. Le sunga le lauri le mari e toa, Polota I vau, Asiata, Fossi Schmidt. Ia la la tu uitua. Lona winga la, o ngā luanga umana, o le amata o na toe lo tea,
Tau suia le fono, whaitu la fono, maona tau alumanga. E a mata ile a solua se fulu maritasi le masido Januari. Lua afe, lua se fulu marilima. E a olona winga la, o le ua whaata ape alo ia nei le pale mene. Malana paia inga lona se fulu marifitu. Tātou tā lia lupe o maunu. Ele paia inga lona se fulu marivalu. Ele a solua se fulu maritasi le masido Januari. Lua afe, lua se fulu marilima. Tātou wole malolonga. Tātou se e a tātou telefou I vai whanua, tātou o mailo. Wha Samoa, ea ma fiol in lola mo lau application. Application lea mo outou, nai ta maa, ai mese outou ia, le tupulanga telefou, na e fiol lolo le ngangu ma, ma lesi fwoi mea tāua, se tātou mai no wha māmalama le ia te oi, tu sape nofo ia lou ta maa po lou tinai Samoa. A o le te inei, e mwhai o na iai le whaatangahina oe, e hala e le me tau le tusi o le consent, e te whai atu ai ma whaatumu atu le pepa o lau te mamalo tina. Inei, we'll come back and we'll go through from one page to the last page of the official application for the New Zealand citizenship, Samoan born before 1949. Au sararawa koyau. Au sararawa koyau. Au sararawa koyau. Masa esa masese. DJ DJ Lino. So live
lave au se ia ni maia Pupula malo si mai fo ile fetu o le aniva Waunga solo e iai mapua o toa Sau upu malu whaaola totonga Talo whaile tangata o la masano salo Le veve lau le toto o le mawhai ai o na ngalo E tali masani o oi ai se aso Whaato sinai o lo manao Mawhau whanga wa whelanu lanu a imo le tamaitai Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. A tal fatu I se whapoponga fo I le nei o tala mai atunu mau ma le Pasifika I le nei fo iaso. O le tamā ma le tina whai o se tenei titi se furu tausanga na maua wa umalo na ola I se whale ene langi wala wina o la whaasalanga I le vāsanei mai solo a atoa I le whale pui pui mo le whasio tangata. O Irfan Sharif e whaasunua tausanga ma Benash Patol e toru suru tausanga wha maonio la mōdianga le whasio tia o Sarah Sharif ma o le anko le tene titi o Faisal Malik, lua su riva tausanga, wha maunia fo iona mōdianga le whaatanga o na wha o na o le oti tene titi, e se furu ono tausanga wa whaasarai le wharapui pui. Whai mai le CNN, ina wa umale ola le tene titi na sosola ese le toru rei Pakistan, ma vidia nea ia Sharif leo leo, I le UK ma whaeroa iai, na ia whasiro na whawhine ele I ma whawhawina e whaao o le oti I a te ia. Na anga I leo leo le whale le ainga ma maua atuai le tino mariwa le tene titi ma le basa nei la wala winai o lato whaasalanga. Wa turi nei whaasalanga le whare pui pui a le masina o kusa rua whenua tolu na tupu ai lea whale lave. Mai Denmark, wa whaasa o loto e lea tunu ureri o Paul Watson o se tangata te te malosi le whangota ino o tā whola mo le fuanga tau mawha. Whaasa o loto mai no fuanga tau fia sa iai, ma le whamtananga wo lātou te ena fo se tāro sanga mai ia Japani, I atu watu le ari I o lātou lima, e whaia e morianga whaaso tu la whono ni mata upu atua nai. O le ri leo se Amerika ma Kanata, ma o Watson e fitu su whātau sanga, sa ia amataina le kulupu le Sea Shepherd, ma sa pu eina ina watau nuulo na wa ai Greenland ia Iulai. O whaia sana whaamtaranga o fia o le awhai ki wisi masi malo na ainga masi ana whanau. Na ia whaaftaia fo I tangata na ngolango ia teia I le whina watu I rea mata upu. Pai mai le matanga renga le whaamsinonga Denmark sa whaia la lātou whai unga ia Watson e fuai wha maoninga ma le umi o le mata upu le nei.
Malosi le lango ya Watson mai Ferrani, lea sa au mai malona ainga, sa au mawai malona ainga taru mai le rua whelua tolu, mana lango fo iai le Presidente o Emmanuel Macron. Mai Palestina, o le Facebook leo whaeloa ua matua i whaititi ai le avanoa o le o telefou i nisi o teritori o Palestina i le teimere taua Israelu ma Gaza. O le unga leo se suenga na whaia le BBC, whai mai a lātou i se iloilonga, wa iloa ai o le Facebook data, wa toi titi ei tangata i Gaza ma le West Bank, e wheso o tai talu o ke topalua whenua tolu. Wa vai fo e le BBC ni whamtaranga na liki ane, wa ilo ai o le Instagram, le fo e u mia le Meta, sa whaatele ina lo lātou whaatonton wina o whamtaranga whaia whaasanga ya Palestina, i le mai o ke topalua whenua tolu. Pai mai le Meta le ai ana le Facebook, o nisi whamtaranga e whaapea sao lātou fuafua ina le leile tau fiofia, o ni whina ngalo whaadia rungo le Facebook, e matuai se lava ma le moni. Mai le Pasifika i Vanuatu ua whaeroa mai le whaatonu le World Vision Vanuatu o lo oa awhia lava le suawai whapea fo i ma le Eletise i Port Vila ma o ala lau papa fo i wheso o ta iei a ai ua whaelea ngaina taru le mafui e le asona nafi. Whaalangoina pēi le tau na leila nisi lulunga la iti o le mafui e ma aititi mai e to se furu whaawu whaamaonia le maririu ma le sidia ma le rua se lau ua manrua. O le tele o whale o loe le o talaina, ma lo avel wha mua le au lavea i le lavea ina mai o i la tau lo tau mia i nisi o whale na pā u. O toe ola laina o telefoni pe tai o le interneti e le o ola lava. Whai mai le whaatono Vanuatu o se atunu o ea a fia so o i swinga o le tau mu whale lave whale natura pe tai e le isau nia mo le mafui e malosi na a fia i le asona na fi. Ma le tala muli o le au fusu e le mawhaio na whaelo atu ni o lātou li poti tau le soifua maloloi na e wha mauti noa ai le o iaini o lātou manuanga o le a le mawhaio na whaatanga e fusu i por kalame le lumanai a le atunu o fiti. O le whaamtalanga lea mai le tōtino o lo whaafuina fusu anga i le atunu le Boxing Commission of Fiji. Sa unora lātou te whono o Arina Ryan i le Radio New Zealand o te tauno lātou whaamaututu langa ia ma tū la whono mo le saunga le mua le tamata alo ma o nisi ia o vaenga o le suenga o lo whaia i le mafua anga o le maliwa le li fuso o Ubaid Haida la maliwa le masino Novema. O Haida sa matapongia o whaile la pusuanga Marangai Show i Nandi i a o ke topa mai le Manuelo na tautonga ma maliwa i lava. Ta o mai se temi munmuliane talo na a fiere li fusu na ilo ai sa tau fiere wharema i Liverpool i Sini le lua whelua tolu ma saromia le a fio le whai ai se turou. Wha maina Ryan o tūlanga lava whaapea e pui ei la tau ma wala ngā tau wai so se tama fusu o na utangia tū la whono ua whaamarino atu a walo la tau lava pui ngā. Tala ia le Radio Samoa mai atunu e mamau ma le Pasifika mō le nei fo'i Aoauli. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia le na, tau walunga atu ia dawaenga o le tātou por kalambe i tātou talafou i vai whanua. Ia pe whanau tō whaalongolongo atu ia i le mafui e lea lo o tupu mai i le atu Solomona e maise na i Vanuatu i Port Vila. Usilia i le tō se fulutangata ua maariri wai. Ia ma le tō telo i lātou lo manunu a tātou talo fōi. Mo i lātou o tātou uso tua oi i atu motu. Ai o le ua mafuta mai ia le tamaita ia ati. Ia o le tausala a Henderson Cars. Ia a wafo le lātou li poti ia ma le whaatala noanga. Whaatalo whatu ati malo le soifo mnuia na alo fo le ngā lulu e le lei aso. Ia malo soifo sa vea lange mafu ia te elo whapen whafoina sa so por kalame le nei tūla le aso. Ia, nā maile tai au na ua nganga e fo i Faiva o le tunu o malausu. Ia o le pisima sani la le Henderson Cars, ia o le teminei o lo whapea o na
Whaasolo ia sign up le malu fule tunu. Ia sa whapeona malanga mai an le la tai au mi la lo. Ia o nisi fo ilunga le au kilani. Ia le wha uma ia sign up. Ia whapea ia le malu le tunu o lo whapeona piki na la so sa avale i le aso nei. Mai ana le la se ia pa ia le nei tula le aso ia o le whaatali nei si fo yo ainge whapeona. Piki ala so savale se tai minera fia fele tapuni al so fa savale. Malo. Ia o lo nga luele staff I nisi fo yo le malo la senoro fa apia ona apalai me lunga online. Ia o lunga telefoni ia fa apia ia le malo la senoro fa apia ona nga isa o mai I le ofisa. Ia o le termineo le matua bisi ale le faltava le ia ona le mamalu vola sino lo fa pe ona femina onien savale Aoauli la o me Christmas ia pe o te le lava na ia mawani ni savale fo ele io le Christmas Malo ia al tauna na ole kirisi masi ole ia fo se tavale fo e mana tua ia a inga ia la tu fo ia tina e ma me fa pena ia sa ole le tata no ile ia so ia tapuni ai o to ia ma longo fo ile tunu ia la tu mana tua ia ma salo pena kirisi masi ma le tau sanga fo tu te malolo ai ia sa ole ia o le Henderson Cars na le lua lava so e sapuni ai le vaiaso le o le vaiaso le Christmas e sapuni la solua lima ma lua ono io na sala le lua fitu e fa pena foi le New Year e sapuni le sasima le lua e se sala le asutolu o January ia o asuna loa o whapeona whamana sotu le malo le tuno. I te uai ia nisi fo ie o mai aso i o tā ua. Ia e o aso i e tapuna I sa sofa le ta avali. Ia, le nala. Ia, mana tua e le whaafonga mai a le tunu. Ia, o le ua longo atu. E i aso o le a tāpuni e le tātou whale ta avali. Ia, o le auskilisi masi. Ia, ma le tausanga fou. Ia, ai o le a longo atu pea wa le tātou tele I o atu I hai lea vai aso. Ia, ai whao ngā mai le Facebook page. Ia, ma tūlanga fo I o le tātou telefoni fo lea e le ise tongi. Ia, mwhai e vini mua le telefoni le nā. Ia, ai tele I alu o le no whanga. Le ofisa. O le si mea le nai tau pēn whamanatu le ute whanongo atu lava o lo e te tau a whape o le tangata e pensiona pe whainga luenga part-time e mana o mia sis tangata la te to o lua le whainga le application o sa o le Ia sa o le sa vea ia o tūlanga na o vanga tā ua nai e fia whailoa tupele malo le tunu o no le lavai e o e anga I maima o le o mai sa o lava laso e le o malama le tūlanga lea o le sa lia le benefiti o le pensiona ia whapea le part-time. Ai e o na ia inga ia o vaenga la ia sauna ona e tāpena ai e tele isu me le ofisa. Pe really mai fo ilunga o le maso messenger e sen uma mai details e mana o mia lava se sa full-time o sa le supporting alo application ia o vaenga tā wana ia whailoa tupele mana o iai lava ia nise le o malama I le vaenga lea e tā ua lava le tangata whainga luenga full time ia whai o e le te benefiti pe te pensiona ia ma le part time e mana o mia lava se tangata full time e o whaatasi o lua o le pe join the application e tangata le supporting alau lau se apalai. Ia, malo, whaftai, ia, nei te upa use si vaenga ia tau, ia, e mana ia pēle whamanatu le tunu. Ia o matutala le tolu le whapeo na whaalu te mine o se le loa ia le CEO
e sa malo pule mātou, pule ale le tai me e whaamusa i le tatou le promotion le whaalu lava le taimi nei tawa le tolu. Le mau le whaafetala le piki apo, o le lua fetala le SUV 700 ia ma le lua fetala e mea lo fatupe i le Kiwi Edition o le Scorpio o sa vale ia tolu le whaalu lava le taimi nei se ia o maso fia ia o se taimi o lumana whailoa tu leo tawa le lua whelua lima ia malato fo i promotion e whailoa tu le malo na tunu o i sa pena i mo le lua whelua lima. Ia, malo, whaftai. Aso fo i tae au, ia, mōrisi i tā manoa. Tala i fo i ma wha manatu pēr i le atunu. Ia, a whai o isi si mai ngō toi. Ia, mō le tā tuatusi, ia wha pēr fo le tā telefoni. Ia, o ai lava o lo fia mana o mia se susuani fia pala i sa avale e le o mai le kurisi masi. Ia, o le teimi lava le nei, o le vai aso nei, ia a e apalai me le vai aso nei, ia e maua le vai aso nei le sadi. Le umi lava le process na le 5 minute lava. Ia nala na whaatuai ona o le tangata le apalai o le umamai o details po mea fu e mana o mia. Ai a e sa pena mai lava i mea uma o le mana o mia le apalai. Na le 5 minute lava. Na le fio lava le application ia launch to sonu ia maua mai lava le sala. Le sali i le taimi lava le na. Yo fia mana o mia se apalai le yo o mai le vai so for Christmas. Ia wala au mai au le oval se lau fitsa sasi. Ia sili mo asi. Ia whaapele mato Facebook page le messenger. Ia e te milisa o mai lava. E sen mai e yo documents ma details po e whaonga mo la o palai. Ia male mato tua tusi. O tasi wa wha Cavendish Drive. I papa toe. Male o whaaloa lava whastau sa bea. Whaftai tele lava mo le tali poti, ia, manuia tele Faiva o toi o le nei o fiafi, ia, mo le temi nei, ia, whasoifua ia. Ia whasoifua sa vea. Ia, soifua ia. Ia fiafi alo whaatu. Alo whaatu. O le tamaitai o ati e te maua i le oval se lau, fitu tasi, ia, whapena fo i lato tuatusi o le tasi wa wha, Cavendish Drive i nai papatoitoi. Halu iai, ia malua tala noa le lei, ma le tua fine ia ati. Whai oele ana uturi atua, e pa ue whai masisi au discount, e mora discount e le tau iai, na whai atua i sa vea. Kuri mai au i sa vea, e lei atau. E ke vea koe Apple ue ati. Mai e anti, Kai ele anga foi mo lo lima keke. Ia le na. Ole avatu le fa malo mal fa tai le tapo inga fo ia le tatu nu uma le tatu wa inga. Ile tatu fam sinonga ile sol swafa pala ya aesina. Ile tatu nu u salvo fata. Ia. La tala al fam sino. Ia tā pena le mai, whesa tō iai. Whesa tō iai, isi tū i e te te, i le swafa pale a sina, o le wawa i tu nei. Le tala atoa, o le swafa, ma le ngafa le pale a sina. O lea lava e la muai, le ngoa o le toi ina. Tanga loa matua, muli talo, pale a sina, li sona la vea. O ko kai whai unga ia au mai nei i le tātou whamasinong, ma le tau whamasinong. Ia, o la ia si, au dia fo i lea, vai aso e tātou te oai, tātou te pōpō le lei. Ia ma tātou whanongolongo o le lauina o le nai unga. Kale vele i vai kaimi i ngare whai ama whele nei i whamasinong. Popo al whamasinong, ale mea tau wale nā. Mai sea whamasinong a whanua ma suafa. Ma mea tō tino, ma mea sina, patino i ainga. Ia, ngā lea kau ka aloa isi ma fau ngois. Le lei, o la tātou se.
I le tātou mata upu sili o na tāua. A vane lau peni, vane malau pepa. A whaia e uma le tātou por kalamele, uma na whaatumu le tātou form le nei. O le form saoa le nei alo ia. E whai ele application for the New Zealand citizenship. Samoan born before 1949. Whafonga le Samoa. Mana tua e wha ia i tu a inga anga waale iai. Ai o te manatu ia te oe. Ina ia e whaonga ina le a ia tatau ma le anga waa mua lava. Le la tatou se e mua iai. E toi wha manatu wai ia te oe. Ia le vaenga lea. A o le i whaia la lau talo sanga. O vaenga nei e tatau e sila ma manatua e te ono anga waa. Ina ia e anga waa e apalai mo le mawaina o le sitseni e whaonga ai le nei pepa e whaatumu le pepa lea. Whaatumu e tatau ai ona e ausia se anga waa e tasi mai anga waa e wha ia o le au toi. Whaamatala i nātu se ngana whaingo fie. Mai o le anga waa mua ale nei, o te tali tono. E li to e a whai nai, isi anga waa e lua, tolu, ma le wha, a tonu e ai nisi. Ai mai se o tau tinamata mai ta isa o tau whai poipo atu. I le tangata lea, ua manuia le mea lea. Whafonga. Anga waa mua. I lalo o le vaenga wha, pui tasi, pui a. O le tula fono, e te anga waa ai mo le Citizenship New Zealand, pe a whai o oe sa e wha naui sa moe sifo, i le aso, pe ina ua mawai le aso sifun ma le tolu, o me, a Faiva se lau lua sifun ma le wha. Ma a o lei Aoauli le aso mua o Januari afe iwa se lau fast from riva tasia le anga baalena. And I think most would probably be eligible on that criteria one. Anga waa mua lena. Ile po anisi mea e saulolo wasu whanau o e pau te tonu o le vā o le awhim sa lau lua wha ma le awhim sa lau wha walu o ko meki lava, lawi loa, o le a whaonga ina le anga waa mua le na, anga waa e tasi le na. Anga waa lona lua, tango e tusi le mea lea, a wafoi, a leo le nafoi, o le ili tātou por kalame, o man wha mawina i lunga, le live le tātou por kalame, le teimile nei. Please, can you share our program? Press the like button, share our program, and please subscribe. You know, Failo subscription il tātou por kalame, a wai tele me o talanoa, ai ma wha matala, ma wha mana malama. E o tangata, a e fia wawa ai pe i ai, ma fia toe wha longo fo i ai. Ia, tāngu whilea toi ki il tātou por kalame, a e tā ua tele, a wane ingalo ia te oe, a wā, a whapea e misi ia te oe. A leo umana e subscribe, a lona winga e watu le notification, eu ia lo pute me whema ish. E ile talanoanga le atou sa veana nao sau reile mea tāua lava le nao lo whaamana malama ma whaamadino mai ai. So, for all of you, our friends and families and fans of Gagaifo Faiva, of Radio Samoa and le atou sa vea, please do go back and revisit our episode and this program and learn from that how to fill in ele fatu mungo o tātou pepa. Anga waalona lua. I lalo o le vaenga wha, pui tasi, pui pi. O le tula fono e te anga wa aimo le Citizenship New Zealand pe a whai o oe o sta maitai. Ma a o lei Aoauli le aso mua i Januari, a Faiva se lau fast from riva, sa e whaai puipo tuai wha le tula fono. I se tasi
o loo anga vaa ile anga vaa mua. Pa wale na anga vaa mua sa whana ua ina ile vale na a whiwhisalau lua sumar wha se o le a whiwhisalau lua se fulu lima se fulu fast fulu balu ion. Anga vaa lon tot. I lalo le vaenga wha pui tasi pui si. O le tula fono e te anga vaai mo le Citizenship New Zealand pe a whai na whanau i au matua i Samoa i sifo i le aso pe ina ua mawai le aso sifulma le tolu o me a whiwhisalau lua sifulma le wha ma a o le i au lia fo i le aso mua o Januari a whiwhisalau wha sifulma le iwa mana tua mai. O tausanga lea leo na tau le whiwhisalau lua whasa i o le whiwhisalau Faiva. Tausanga ia na pūlea hai whaakolone i tātou e New Zealand. I lalo le whaamalu malunga. Ma le pūlenga ale malo tele o Peletania. So that's the reason why we are always looking at this time frame and period of time, 1924 till 1949, when we were colonized by Great Britain. Ele I whakolonea I tātou New Zealand. Le ai, o tātou, sa tātou nof kolone I lalo o le pule anga Peletania. Ai na whaongale administration a New Zealand. Nanga o le la tātou ia I tātou. E whaatonu fo lau wai tātou, ma tātou ngā ruenga, ma mea uma whapena, tu la fono, ma le vainga le na. Ina ia mana tu ai ma malama. O le taimila lea lea na pule ai a Peletania ia I tātou. Ai saba ai tātou a New Zealand. Ma ole mea fo ina na tupu. E mafu anga le na ona ole inexperience of New Zealand. They didn't have the experience to govern us or to administrate us. Ia mawhai ais tu la fono ma isi mau mea le na. Ia ele I lelei on the fight. Ma lelei on the fatino. Ona e pepe mea mea. E pepe mea mea ia New Zealand. Ai na paule o le whaatu tuanga o le la tamai o Peletania. O I la tau nei nei. Ia tu e whai ia mea la I Samoa. So na whai ea leo tātou. Ele au wasti. Anga waa lo na tolu. Na whanau o mātua I Samoa I sifo. I le aso pe ina ua mawai. Ia le aso sifumari tolu o me a whiwhisalau lua sifumari wha. Ma a ole I au lia fo I le aso mua o Januari a whiwhisalau wha sifumari iwa. Lua. Sa e whanau a o le I au lia le aso mua o Januari a whiwhisalau whas fulmareiva. Ma sa e whanau I le vai teimi o le pūlenga po o le empire a Peletania. Vaengalona whalo. I lalo le vaengalona wha, pui tasi, pui di. O le tula fono e te anga vaai mo le Citizenship New Zealand pe a whai o oe o se tina. Po o se te mai tai. Ma a o le I au lia le aso mua o Januari. A whiwhisalau fast fulmareiva. Sa e whai puipo atua I wha le tula fono. I se tasi o lo au sia le anga vaa numero tolu. Ia. Ia. Ono oe lola ia lea. I le tutongi fua pau o talusanga. A whonga lei mai. Tātou te ue matua wha manino ma wha malama lei. Ia vaenga is uma nei. Use this form. O le numero le form lea. O le CIT lua se lau. A whonga. Pea te ue alu lunga o le penga ta whailangi. Ia. Sila le lei I le ingoa le nao le form. CIT 200. CIT 200. Na tango la ia le omi. Ia na whapena lea. On
Sau I whawharakam. Yeah. Use this form to apply for the New Zealand citizenship if you were born in Western Samoa on or after the 13th of May, 1924, and before January the 1st, 1949, or were born in the British Empire before 1949, and you are the child of a person born in Western Samoa on or after the 13th of May, 1924, and before the 1st of January, 1949, or a female who married one of the above people before 1949. There were umana o whamatalai nā uiri. Ili au mātu ia te oe. Ia anga wa ana e wha. A o e tele I apalaila o eligibility criteria sia. There were umana whaalawilo atu ia te oe. Ina ia e manino le leima malamlama iai. Whai ona e tango toi tā le tātou porkalame le nei ma sila ila ia lea. I le wha Samoa. Le fo umal wha peritani atu. O anga wa mua po eligibility criteria is 1. Anga wa alona lua, eligibility criteria 2. Anga wa alona tolu, eligibility criteria 3. And number 4, eligibility criteria number 4. Angalon whāle nā. No tātou se e lola ia lea, I leitu lau mua mua. La tātou se e I le whaatulanga ina mai o le tutongi fua pau o tāusanga. All fees are correct as at the form version date, and all fees are in New Zealand dollars. Luna wingala. E te tau o na tutongi I le tupe New Zealand. A olai Samoa, po I nei foi. E tau na tutongi le mursiaki foi lea. The bank draft or a bank check. Yem foi foi na tutongi online. Yeah. Your application is successful, you will be refunded the application fee. O tutongi fua paula nei, tupe New Zealand. Lua se lau ma le whāta la ma le whāsfulu lima sene. Pe a whai o lea e whailau application I tutonu o New Zealand. Ae, e se lau fitsful fitu. Tā la ma le fitsful walu sene. Pe a whai o lau application has lodged your application outside of New Zealand. Pe a whai o whafo mai o New Zealand. Se lau fitu tā la ma le fitu walu sene. A whai e te le whaamariaina ia vaenga ese le mo le Citizen. E ma whai ona e toe ngof ma toe au mai I tua lau application. Ia pe tau fifo I lau application. Ia, ona mwhaila ia lea ona toe tu inatu le officer o le Department of Internal Affairs po o mta upu whalotu I whalele alu I le application ia. Ona toe whafo I atu se vaenga o lau application fee. Ia mos whadita ingala I New Zealand ia walu lau application wa mana o toe au mai tua. Ia mwhaila na toe mau atu le se lau ono sfulu se lau tolu sfulu ono tāla ma le tolu sfulu sene a whai o lau application na whai I whafo atu o New Zealand a we mana o tā ofi wala vai lea wai li lewa wa umawholo fia whai sikseng ia whai o na e tango tā ofi ma toe koloa ma I tua lau application ia la whafo I atu ele matanga aluenga ia te ol se lau sfulu walu tāla ma le lima sfulu lua sene Baenga tā ua e tau na whaamanino e lea tunu u lea sura nei. A whaapea o oe o le tino fo I New Zealand nei, a o lae I Samoa si o tina.
Po o lou ta mafoi. E mawhai o na whai atu e oe le application i nei. Ai ei le vaenga o le tusi mai. E saini ei ia lou tina po lou ta mai Samoa. E au mai ei le whaatananga alo ia whale tu la fono mo oe. So it's a consent form that your mother or your father will sign, authorizing you to act on her or his behalf. Mo mai, wal silinda lena mai anafi. Pe mai al tele o tangata. Whawhela makoko inga le Samoa. Lo matua le Samoa. E mawhai una whai umatua oi nei, pe a whai wa umana whaatanga mai oe. E ala le saini lo matua. So and so o si au tamana o Elisabeta. Na no fo i New Zealand te maloa palang. Ia o ia le na o le a whai mo sui. Ma o te whaatanga i nā tui lalo le tu la fono. O ia lava lea. O le a whai. Ia ma o so upu. Ia na ta alo atuali o i nei. O le fi o a o maisi maumea. O le si tamba po le si tene le Samoa. A whai. Ua le iloa le pepa whanau o lo matua. Ua ne le officer, birth and death certificate registration. Ua ne iai le officer o pepa whanau. Whai le pepa whanau o lo matua. Le si vaenga tā ua, ave malo tus folau. Le si vaenga sili o na tā ua, tapu e ata o le tina. Ia po le tama, e lua ata manatua la e le sticker. E saini ai le tangata e whaamauni ai po fōlinga sao i o le tangata lea e tū i luma, ma le ata lea e tiltilo iai. O lesi whautuanga sili o na tāua, le teimi a lea tau te o i o. E a fo i au mai ia le pepe whanau. Au mai e masesi pepe whanau, o umana stamp ai lunga, tusa o originals nei, o pepa moni lava nei, the real authorized documents. Ele o ni pepa volo le photocopy. A fai foi photocopy. E ta tau na yesis na te wha maonia. E ala i le stamp e tu o ilunga. Ale po le Justice of the Peace, po se loia, po se sia, fai e teine nai tono lo fisa. Wha maonia i la to o le, kuakula ko loma kuama le i ma loma tua i. Au lesi fautuanga lena mai nei i le mātou talanoanga mana ofisa. E ta tau o na au mai foi ma se pepa po se copy original o le whaipuiponga, po le pepa whaipuipo. Mana tuala. Ina ia tau fi ai le fetine iai ma le mautonu. Le anga o le afsilingia nei e le te maitai. Wa o whawitauri o le utula e mai. E afsilingia nei. O ye ese le ngona whanau mai le lo matua. A le ale ngole tono le tus folau. E ese fo, le la mai ma le pepa whaipuipo. Nei loa ila ia lea. E ese ale ngoa Christian name o le maiden name o le lo matua. Ai ina ua whaipuipo lo ili tangata le na whanau. I le awhiv se lau, i le bao le awhiv se lau, lusifu ma le wha, ma le awhiv se lau, whasu ma leiva. Nei loa ilo le wha, ele ofisa. Ma le matanga aluenga, la lea la. So ese lo na ingoa whaipuipo. Le ua tau abe le ingoa whaipuipo. Le whai o le tamalo, le ua ipo iai. Ea. Le na. E lo ai la ia lele. E lo ai le mafuanga na lai una sui le ingoa. Ia ave, ia se travel document, po se tus folau, po lau leisene, ia po lau ID ballot, wa langa laifa, ngā fo ia, IDs na alo ia, as a government official recognized document. Long le mai o le filta to wa onga, moi lo. Well, ota maiti, ia le na. Now, how to get a New Zealand passport, wa umana whai lau fo i talo sanga. Ai mainga. E manuia. Yeah, when your application is successful, you can apply for a New Zealand passport straight away. Ele tanto penga ta whailangi lea. Passports
passports.govt.nz. Ai do pulana passports passports va popo ya .govt.nz. Inala. Yeah, pomwe for milo application. Now what you need to complete this form. Mea umalawa te mana o mia ina ia uma na whatumu le lei ma e loa ua saunga le mō ma ua iai uma whamtalanga i toru i. All documents must be original or certified copies. Winga, o copy uma, o copy certified, copy for le original. Ele se meo se, o le pepa lava le na mai e le ofisa, o le pepa le na, umana tu oe ma le na to stamp i na. Ia, a whai o ni copy. Ia lono winga e tau na saini ai le JP, or Justice of the Peace, ia pe saini e fo se te mai tai lava o le Department of Internal Affairs o le ofisa o New Zealand. What you need to complete this application. All documents are original. Menei. These are the documents that you need. Your birth certificate, original. Ave lotus falau. Your passport. Ave lo pepa whanau, lotus falau. Or a state-issued photo identification pe no whai atu lau pepa whanau pension. Lau card o pension, po lau card, ID card te pālota hai. Ea, e lua tamaiata. Certified by a witness behind. Male application fee, a whai o lea e te apalai i te tonu o New Zealand, se lau tolu ono, tolus fulsene. A whai o whafo atu o New Zealand, se laus fulvalu, male lima se fulu lua sene. Wha mau le dei mea na. The application fee le na. Official adoption documents, if you have been adopted, provide the original documents. A whai o oe o se tama na vai tama. E tangata ia na whana nau le te mirea. Pe oe foi o se tangata na bavai na vai tama iai sisi o tangata ia. E tawa na ave iai ia le pepa whanau. Ma le pepa folea na vai tamai oi, man tua folea pepa na e mou mai lo ia whapena fo tonu o tātou whamau maunga ia o maliu masu whanau. If you are applying due to marriage under eligibility criteria 2, you also need to provide. A whai o lea te whina watu i lalo o anga waa ia numera lua o lona winga. E te tau o na avatu i le pepa whai puipu. Your marriage certificate, ea ma le pepa o le aso whanau o lauto o lua. Le tangata lea o e whai puipu iai. A o lea na whanau yaso i o tātou te whina wa nei, a whewsalau lus fu whāsi o le a whewsalau whāsi fu malavalu. If you are applying under eligibility criteria 3, you also need to provide a tātou wō leanga waa numero tolu o oe na whanau mātua i Samoa i sifu i lea sua pe o na tā ua. Aoauli yo o lea so sifuma le tolu o mea a whiwsalau lua sifuma i whā. Ia mai ele i au dia fo i lea so mumua o Januari. A whiwsalau whā sifuma reiva. E alana tau mawhai maali e atu whapea ia le tātou talanoanga. Ina ia manino le lei maal malama ia lo tātou tunu. Mwhaina e tango toi ki tual proklama, rewind, ia ma toi whanong longo e foi. A whaila, if you're applying under eligibility criteria 4, you should also need to provide tuala anga va ai wha. E mwhaiona e apalai le anga va ai wha. Numero wha pe a whai o oe. O se te mai tai.
ma a ole i o le aso mua yan wari a fif se lau fast from Maleva. Sa e wha ai puipo tu ai wha le tu la fono i se tasi na au sia le anga wa alon tolu na o matu ona whanau i Samoa. Ia, ele o ta ua mai is na whanau i Samoa. Ai uoti ele i pasi ele pili lea. Wha malulua tu ai i le pa ia maulunga o le tātou tanu. O le tu la fono ne o lo whai mo e o lo whiola. It hasn't been done for, it was not meant for those who have passed on. Talo whai wha malulua tu ai le nātu ranga. E leo ia ma se mea o le tula fono o whape mai ai. Ia, o le na whaifo i mo e ua whioti. Po ua maa liu, wale i o iai. If you're applying under eligibility criteria 4, you also need to provide e taurana mai lau. Ia lea fo i lau tusi whai puipo. Pepa whai puipo. Ia o le pepa whanau o lau tō lua. O pepa whanau lo to lua of your parents, of your spouse's parents. Pe whanau ole o matua ole to alua. Dewa e tango e claima tu ai. Mai tutono Samoa. O e na whana nau i le vao. Le awhiv se lau dusu ma whama, le awhiv se lau whasu ma lewa. If you choose to be refunded by direct credit to a nominated bank account, you will also need to provide the original bank documentation less than 6 months old. No, winga. When we allow application, na for if I ngale direct banking system, fayona e tu inatu famatalanga e winga I lau tupe male account number. Awa lava ne I lalui fo le ono masina le matua ma le fou o le bank details na po le se bank statement po se me fa pe na. Photo requirements, ia tama iata na umasani le fale pu ata ile tapu e no anta passport photos. Olona te le, whapena whi ma stickers na tu ai down verify. Yeah, the photos must show your head. Yeah, tatu te le talino. Whatever me. E le whape wha your passport photos, ai mo I inki. Nei, te la tu ai me pu ai umana. E ai mori mau mana mia. Witness requirements. Your witness must be age 16 years or over. Oi fa fome. Te me mana mi ai stanga te mo mau. Taunas fulma leono tau sanga le matua. Not be your relative or partner. Ele tauna aveo stangata o se ainga. Not live at the same address as you. Ele te lua le no fatasi. Have known you for more than 1 year. Yeah. Tauna na iloa ia oe mo le tausanga atoa po le umilena, and does have a New Zealand passport or have a job that is listed below. Tangata lane, em whaina la tau whaamaunia ia lo tamaiata fōlea. A minister of religion, se whaiwhi au. A teacher, se whaiaonga. A lawyer, se ali pos tamai tai loia. A police officer, po se li leo foi, a registered medical professional. So we utamaiata passports na ia le uso atu ia le tangata. E tau na witness ia te oe. Mamuri mau I o te lor kankale. Wa tol tau sanga talo no masani ia le tangata lea. Mai te tau foi la ona whaali lo tus follow. Lo tus follow New Zealand. Telefoni nei, ta ua tele le whaafonga I telefoni nei. O le free phone mo I tātou umai New Zealand nei. Le tātou te no whai, ma tātou tau mwhai sa ili
ia ni whaamatalanga, mani whaamaunga. Pe sao me ia na tala no mai, le lile o le atau sa vea, o na eviri sa o ale numero lea, ma ai lau peni. O valu salau, lua lua, lima lua, tasi lua. O le atusi atu I. O valu salau, lua lua, lima lua, la uli a vape iso taimi, ona tuku I fole I lunga le tānu, mera lea, ina ia, I loa I e tangata, le tā ua tele, le upulina, o valu salau, lua lua, lima lua, tasi lua. E tau le loa I fui, se senga ia makore pepa ina. I le afo I le tā camera. So, please, lava la uli, ia se tu e fwa I lunga, I lisi tu nale, le numeral na ale Department of Internal Affairs. Bang, bang, beautiful. 0800 22 52 112. Le ai ma se wha kalanga se au mai tangata na. Pauale me se tangata na. O le e le taimi wha alu sasi e le lātou wha winga ina, ma le wha aliliu ina, ma le wha mtala ina o le tula fono, ma lona wha maoni. Whalongolongo mai ale a tau sa vea. O na to a fi ma lia le o le tai. O le telefoni le nei. E te wala au ai fo I lesi ofisa. O le o no wha. Iwa, tolu iwa, o valu lima tolu. Tangata la nai wala au mai fafo atu o Samoa. O no wha. O iwa, tolu iwa, o valu lima tolu. Ia se tango lai tu uifo le numera le wha mole my brother. So this is the number from outside of Samoa. Aile tas le plus na, o le plus 6 bracket 9 339 0853. Mana yo. O nai details umani. E tuina tu pea ina ia mawhai ana whaia le whaiunga masa ili visosoani ia le tātou o tunuu. I tangata o lo ia ilo lātou malmalama. E whaatino ai ia le vaenga lea. Ia, tātou o mai lea ina mata upo le tātou le checklist. O le checklist o vaenga umai o tātou wiloa. O le mana o mia mai ele. Ele matanga aluenga o le DIA. O le DIA nā la whawhetai tila. Te toi tu wifo e lunga numera na. For those outside of Samoa, whaiona e vili sā o mai a numera le nā. O le plus 64, le ia av ese la le o iwa. Av ese la le 0 nai tono le iwa. Le ai, tati ai pe na, le anga awha pea e te vili la i le afo i le 649, tu ai pe le iwa i na 333-90853. Nā lau moa, whaftai. Nā lau whaftai lau moa le leia tua. Mea nei te tau, ona siaki atoa lau application lea. Whapipi I e ma mea ia. Mua, original or certified copy of your birth certificate. Tus whalau o ia tusi pepa whanau uma. Whai o original ia po certified copy. Original or certified copy o lotus whalau of your passport. Two identical photos. Lua ia outama iata wa umona po ema saini iltanga te tua.
filled out the payment section on page 19 i le i tūlau sfulmaleiva i lea o le a filia i nā. Le a wala pena whaafena whaina tongi i lau application lea. A whai fo i oes tangata sa vai tama iai, ia mangtua, maua fo i le official document o lau adoption. Lea na vai tama le to ina malamatua ia te oe. If you have changed your legal name, you also need to supply. A whai mo te o wha, o sui wha fo se ilo ingoa. Pe ai sa mau o whai wha pena whale tula fono, alo ia tula fono, e te tau o na iai foi ia se whasipepa, certified copy of your evidence of your name changed. Walawa ni tātou whata malai. Mea na, pe a whai, o me nei, e lea whai nai o tātou, pe a whai e te whalongo mai o le whai atu. Ai lea a whiei oi nā mea o le sa saoa, your application is just straight out right, tu sai mo le tula fono e le ia nisi mea wha pena adopt pena po le ala. A whai, you are applying due to marriage under eligibility criteria 2, a whai o le te ono o le anga waalo na lua wai whai puipo stangata na whanau melea. Tau au mai ia pepa whai puipo. Tau mai pepa whai puipo. Ia, nena. Tātou se e mai loa i le tamala lea. O le maenga lona tolu, o le itu lau lona tolu, titile fo iei pēr whai o isau application le whale le teimile nei. Ia, manisi fo i e mana o lau umana lātou download ina le pepa lea CIT lua se lau lena o whaalia tu le amatanga. Le o tātou se e le lau pepa lona tolu o le application. Titile fo iei. Section 1, applicant details. Ole whaiup mua le nālo sawilalo. Section 1, applicant details. Olo whapea mai ai. I am eligible for New Zealand citizenship because I was born in Western Samoa or on after the 13th of May, 1924, and before the 1st of January, 1949. Ia lena, o tōsi sila mai. Lea o tango loa, tongi loa. Tongi, le vaenga mua lai lunga. Lai whanau tōnu ali te miletal no mail tu la fono le upasia. Ia na tū lola ia lea, e te leto ia rui lalo, i sesi mea. Lea wa salvu silon lua. Make sure the name you provide matches the name on the documents you provide, and for example, your photo identification, your document, or on your birth certificate. Lono wingala, le la tatu o tusi lo ingoa. Le ingoa o lo iai lo tus falau, o le ingoa o lo iai lo pep whanau, ma le ingoa o lo i tu o wata ia, nena identify le tangata po stain le ofisa. A whai ala o lo ingoa le na o lo iai lo pep whanau, o lo iai fo i lo tus falau, tusi sao lo ingoa. O lo iai umai na. First and middle name, surname or family name. Ne ngō lo to ina. Ne wai whai wei nei. Ia, ma le ngō tauwala au. Po le ngō mua. Ia, po le ngō foi o ngā tonu male whai u o le lau to ina. Ele mana ia. Tātou se i le i tū lau e wha. Rai, vā versia ka komiu. Tātou se e le i tū lau e wha. Whai mai le i tū lau e wha. Oi le ai. Nau umale i tū lau e tolu. Le i tū lau. Lei o le i tū lau lima. Whafonga, sorry, le i tū lau lima. Le i lo ingoa. Section 1 on page 5. Details about you, yourself, your name, your family name, your middle name, and last name. I tu lau e ono.
Tātou se ele tūla weono a eisau form ina. O lo o tala no mai ia le legal name change lo winga sa suia alo ia fale tūla fono ia lo wingoa. Langa leo toi 3 minute I le ono la tātou wo le malolonga tātou wo mai. Ia, so oi foi le ma le tātou whao peo le tātou application, filling in the details of the application for your citizenship. Ia, ona mo foi le savano e talanoa tuai le tamai tai o le uni, mō tangata whaingaruenga, mō tangata mātutua, ia e te vise Ioane, pēr tātou toi foi. Mai, marona ngā lue, alo fo I le ua Gagaifo to Faiva o to umolo I lunga ole Aoauli le temile nei matu le whamalo ma le whaftai ia whapena fo I ma le nganga ina ia saunga le mu o to ia mai o tātou tala fo I vai whanua watu ma se pesi e whaala I o mata I lunga le ala tele whaano fi maria ia o la e te saunga le mu fo I mai whawau le Gagaifo Faiva o Samoa. Isilia mala se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. Ele antua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua le cash power wha le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Craft watu si tasi dua lua, Lincoln Road, Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. Ama tatu 5 se lausi aga iatu le 5 afe tala. Te sota mai ulungia, Pita Perenanto, le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe amanamia se tawa le fōmolo ainga I le tau malulu. citycars.nz. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu 5 Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwalua o wha o o. Tolu iwalua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu a tesema. O le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Whamone mone whaitau manino a iainga ilunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nise whamtalanga whaafsota mai lo fisa I le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tau safo. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E tele o mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafaigatā. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Hey! Ua mawhai ona aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalawa. E tā ua le tā pene lei o se no fuanga tū mau. E umi se taime whai ai se whale ua iai le whamoe. O le a e nofo ai leo langa atoa. E tā ua te lele tā pena le lei. I le wha atopetopea, a wā te tau o na saunia le lei. Le no whaanga e tusa, ma le umi o lona wha o ngā ina. E fua I le te leo le whale, I le numero tangata o lo fua, e no nofo ai I se no whaanga
o loo fausiaina. E masani ona o whaalongo whaapea ni langona o tangata se talo sia vave o mai le toia fio mai o keriso. Sei umai le nei lalolangi ua tumu le angasala. Ai o loo tu sia le avangalia Ioane le whaamawhananga Yesu. Ilana so popole vale. Aua le atu vale o tau loto. Ia o tau whaatua i le atua. Ia whaatua mai fo i a te au. E tele mea eno nofo ai i le whale o lo tamā. Ana le ai. Pa ua o whai atu i a te o tau. O te alu e sauni se mea. Eno nofo ai o tau. A whai foi o te alu e sauni se mea eno nofo ai o tau. O te toe sau. O te talia o tau e whaatasi mao. Ina ia iai o tau le mea. E iai mao. A mawhau ma whaitau le lei i whetalainga nei a Yesu. E whae loa mai ai. O le tasi lea vaenga tāua o lona toi fo i atu le awhio anga o le tua. O le tāpena ina lea o le whale no nofo ai tangata whaatua uma i a keriso. E tātou tui loa i whetalainga ia. E leo whaata mala le tua. I ana sauni uninga mō tangata ua talia ma whaatua i a Yesu keriso. Po tau tino mai tangata uma e aua le popole ma atu wale. A whai o lea ua alu le lua a whetau sanga o tā pena le whale na nofo ai tātou. Lona winga o le a tātou wa aia se nu umatau tia lona matango fie. Male mausali e o le whaavavau lava. Ta whewhe se te leo se potu malolo ma se potu e te malolo ai malau a inga o lo sauni lua afe tau sanga talu o na saunia. Lona winga o le nofoanga mau o te nofoanga e matau tia lona matango fie. O le miliona ma miliona o tangata o le ano nofo ai maota ua saunia. O le nei awa tātou te talo sia ia vave mai keriso awa a tonu o loo whao popo nisi fale mo tangata Musa lemu ma Hindus wa latu le talia Yesu wa e piliona tangata o loo fia whao la ina i keriso. O le nei wa e tā pena ma e sauni e te nofo le fale wa saunia e leo tua mo tangata whaatua talo sia. Tasi lava le ala i de nofoanga o le tua wa na o Yesu keriso amene ma amene. Talia o ia i lo loto i le ne yaso ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. In this update, survivors of torture at the Lake Alice Child and Adolescent Unit are being urged to come forward as soon as possible to claim payouts. The government's offering redress for crimes committed in the 1970s against an estimated 300 children. Survivors can apply for a fast payment of $150,000 or be assessed to determine if they're entitled to more. Minister in charge Erica Stanford says people can register now through the Crown Response Office. I know that there are survivors who are seriously ill, and registering their intent will preserve their claim for families or loved ones if they were to pass away. Fire and Emergency's optimistic its 34-strong search and rescue team can touch down in Vanuatu tonight. Yesterday's 7.3 earthquake injured hundreds and killed more than a dozen at current count. The airport remains closed to passenger flights, but is open to humanitarian assistance.
Deputy National Commander Brendan Nelly says they'll get to work first thing tomorrow. Our French engineering team has already surveyed the runway. We're quite confident that the military aircraft's going to land. The Australians are going to be in just ahead of us. They'll be the first aircraft to land. Expectations fast-track projects will definitely be consented next year. The controversial fast-track approvals bill passed its final reading in the House last night, despite heated protest from the public gallery and the opposition. The bill acts as a one-stop shop, allowing consents for a range of large-scale development, infrastructure and mining projects. Infrastructure Minister Chris Bishop says people will be able to apply from February, and he's certain many will start right away. We've got to get the expert panel set up as quickly as possible, so we're doing that work over the next 6 to 8 weeks. And that is news. In sport, Hockey New Zealand's looking at cuts to personnel and a reduction in Black Sticks fixtures. This is after High Performance Sport NZ slashed the sport's funding by $1.4 million annually. League convert Michaela Blyde has revealed her switch involved intense discussions with New Zealand Rugby. Blyde is committed to the Black Ferns Sevens until May, and then she'll join the Warriors for next year's NRLW season. The double Olympic gold medalist is adamant she won't be lost to rugby. For 2026, I have full intentions of coming back to the NZRU as long as they're wanting me back. It all obviously depends on how I pull up after the league season. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Isilia mal se lau fala oloa I Samoa ma whaiona whaanga ile talofa voucher mo whaatanga alu ainga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E ma whai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga iloa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo ainga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taiminei o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lamati ai pepe fau whaatu a whanana o mai. Ai mai se lava I le ono vai aso mō mua o le tu ese ina malitina au la ititi tele mō le tui. O lea, a whai o le tina po se tausitama, caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia, infection, ma whai ti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai pe a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani, e wha mau pe poka aso, mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe, po tui uma, a wal popole, ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina, I se taimi vave. Ti mana malana tautua matavela I le atunu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fesoa soani. Tau sa fia toe mata ata e te tali tonu lava pe a e susu mai. Wha tau sau ta vale I so se tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e foi lau a inga male fia I le lau fafonga fia o lana au whai ngā ruenga. Fesili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le Ioi. I'm here without you, baby. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta wale male telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na o le se fulu tala pe ai wha I loa ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Wala lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta wale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Radio
Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Ia, toi whatalofa ia te oe, i le tātou tau mawhainga fo, i le fill in le application lea, ananga o lewa tau no umai la umalo, whaapitoa fo i o le dei aso, ai le whaasinsilanga tāmua lea, whamalo atu na ua ngā Gagaifo Faiva o le tunu. O le whaasinsilanga tāmua le nei, mō le tātou nuu, ma le mawhtanga le tātou nuu o mō taa i le state o Meliponi i Victoria, i Australia. Whasisilatu mbale nganga whalalo. O le tātou ngai o inga murimbuli le nei o le nei tau sanga. Ia, o leo ua sui ai le pitonu ue whai ai i o le tātou whaafianga murimbuli le nei. O le siva tele le nei o le tātou o Meliponi i Australia. Le ua whaailoa ma le tātou siva muli lea. O le Cranbourne Public Hall, o le tuatusi se lau ono se io o le se lau fitu valu Gippsland Highway Cranbourne. Ia, le Meliponi, e ai tātou price to whaelonga lona lua o le pusa pisupo, lona tolu o le paelo povi masima, o le taule le a band o le a whawhiwhia le polea. Whamai e uma, el whamai mwelna mo tātou uma lava, a le tātou nuu. Ia, po ai fo i nisi vaenga e la lata i fo le tātou whamoe na. O e lango, o le siva muli na le tātou nu o mo taamalana mawhutanga. Ia, a fo ni atina e o lo whaatino. Ia, mala au iai, mai ia whaamanu ia tuai i le tātou, nu i mo taama tātou mawhutanga. I Melbourne, Leo o whaatasi mai ia la malo, o le sunga le tumaita ia e te vise Ioane. Ja, sorry o le bawa start of so ta inga le lava yaso ale me city, va aftaile tua lo va vai atsulu tino. Okay, se tu e tau mawhai mai ia le le ta malo. Au tatu iai pela ina. O le la tatu se e le vaenga le o le legal name change. Se tu e su e tu msa idia tu tatu malo. A whaila wala e le isuia lo ingoa. Ia le ala se me te popole i fua i le whaatumuina o le vaenga le nā. Ea o mai lalo, o lana mea nā leina sui lo ingoa, nāla na sui lo ingoa, ona ua e whai pui poma, ua e wha ngā ina ia le ingoa pole whai u o lo tō lua. Taula ona au mai ia le pepa wha maonia, o le pepa whai pui po. O mai le gender, o le a oe, o le male po le female. E se me fa pipi i fu i le na mea. E le o se fa fine, po se fa tein. Po le tamai tai, po le tane. Ia na. Your place and date of birth, whaingo fia le na mea, tu si lalo le nuu. Ia, ma le atu nuu na e whana wai.
Ia ma le aso na e whana wai. Are you legally adopted? A whai o e stangata sa vai tama. Pe ioe pele ai. Ioe, ia, o na alula ile a whai le ai, wha wau pe lava le tātou. A whai ioe na alula ile i le isi, i le isi tu lau, i tu lau e fitu leu tātou se e ai. Your contact details. Tusi lalo le tua tusi o lo fale, ma le mea le nofai, o le pito nuu, suburb, village and town, state or province, ia ma le postcode, au ni ngalo ia tole postcode, a whai o e te nofo i nai se meo. Avondale, ia, na e whaingo fie ai o le postcode i nā, o le tasi o. Telefoni, taun tusi lau telefoni. Isi tātou o tula sa ili mali tātou mālopel, ea lelei. Tātou wola se malolonga lai titia, ia o whatali ia le tātou mālo. Ia, ona tātou mai fole le toi whaawau. Ia le sosoni atu le whātou muina o le tātou application le mo le sent. We judging heaven. Give us this day our daily bread. Ia, whaftai o le nā o toi mafuta mai ia le tātou mālo o le nei fo ia Aoauli o le tuafine ia po le sunga fo le te maita ia te vise Ioane fa maluluan tu le mous tātou fsota inga le lava yaso ia o te whamoe moe ia sa manuia lo wa le Faiva a mai se fo ia au tō fontanga sa au tō whenga iai a o le i tū la lata e ngā Gagaifo Faiva o le nei fo i tausanga ia ma le nei fo i aso whatalo fatu malo le soi fo manuia e te vise, ia, fio mai e le tāpura kalame, ngā Gagaifo Faiva, ai maise, o le pula la ngoto, ma le tau o fiafi o le soifua, o tātou mātua matua asinsina, tā alofa lava. Alo, soifua, sa vea o te lei lopo e, maua lei mai e tau le langona atu, lo soifonga. Ia, lewa maua le lei oe. O langona atu. Ia, lewa maua le lei oe langona mai. Yeah. Yeah, pasar fácil la fionga fa pe foi le malu me pa ia to au whainga luenga ma malu ia e mai se foi ia sa mama tina ma sua lo fafonga mai mo mene po kalame la to mo foi lo faile a luenga ma la o nanga ta o le to si ta to mo to si le fale ia fa malo lava malo le alofa pasar fácil foi tele na ia a inga ma pa anga lo Fie whaafonga mai leito Samoa, ma no soi fua maua. Whaftai lava, i le nea wa no toi maua mai newa i aso. Ia, ma lo. Whaftai fo i le mafuta mai i le tāpura kalame, ua le maua le tāwanoa le nāwa i aso, ua tūna i atu. Ia e whamoe moe sa le leime oma, ia ma whapena fo i ia whonutanga sa whengai e mo oile le tua whine. Ia, ma ngā luenga whai ui ua nei tau sanga nā mai au te losa i le whonutanga sa e malanga atu i le vaso o tuana. Ia. Ia, whapena fo i vai aso lea me le vai aso nei sa mato o aso i le loi Hamilton mai si a ai lata atu ona o le fisosoani lava mai lango i nei tangata whainga luenga e mai se lava i lato o lo
ngā lue I whale mai ma whale sangasa mātua. Te rei o ngā luenga o lo whai nei tai. Ia, ai masi o nei vai teimi wa tū la lata I le whai unga o le tausanga. Ia, ai le ma whai o na malo lo ai ngā luenga au auna ma le tautua I nai o tātou ta mamti nā mātua. I mea I o whale o tangata mātua, ia whapena fōi ia maota ngase ngase, ia ma whale lava o lo o tausia ai ia nai o tātou mātua. O le a leo ngaunga, pe a whai nei, e te iwa o atu I lea vai aso o tipi ia tangata whai ngā luenga, po o whai titia tangata whai ngā luenga. A leo le nā whai, o whai titia I tū la whai ngā luenga. O le a whianga, mō nai o tātou ta mamti nā mātua. Ai mai se fōi a inga o tangata ia o lo o ngā lurua I lea ngā luenga tā ua tele. Ia whaftai lava, sa o lele lava lau sau noanga sa vea, o le vai taimi nei, oka se whaale tonu le iai o no le pressure fo le nei tangata whainga luenga. E peifa o le mena masa o aso wela lo, o no le tele o nei tangata whainga luenga o whaititia la so I tū la. E mese lawa nei vai taimi, ia o le mela le la iai, o le ato o tele nei tangata e lava le ngā waa ma le to mai le ngā luenga. O le ale whainga luenga, a le la ato o tele le vaenga ia e casual po vaenga ia le e o atu e sui. E le lava lato a tonu le te tai o lava lato to mai. E me se fo ile I lava le mafutanga ma le tangata ia tonu o fale mai po fale nei e wai e se whainga tā me le o le lato sui atu ia sa o man tangata e va aia. E te le vama le mafutanga tangata whainga ruenga ma mātua. A le tele nā mele wa afia I nei tangata. O le tele la le afianga le lava tangata whainga ruenga. O na o le to tele foi la nei tangata mātua o le ale le whainga o ngā ruenga. O le a stress for tangata whainga ruenga. E una whaale tonu waima. Ma alo le lato frustration nei tangata le wa ai e lato. Ia e mai se la mai tono whale e lo ien a inga le ia e tangata wa a se vanga nawa to anga le a inga e oe wa ai ma asisi la tu tamaportina. Ia e tele na e peo na o tana no te temi mawai. O tele a whaiwhainga luenga po mau tangata ngase ia o tele ana le ai ni se wa ai si tangata wa ai au security card. Peto a lua tangata wa ai le limas furu tangata. Ia o le tele o lato, ia o le whainga tāna o le tūlanga le wai nei. E le ngata na awhia e tangata whainga ruenga. Na stress ato e lato o mai le whale, wai una na watu ai ma watu e lato frustration e lato a inga. Ia ono le tele o le ngā ruenga, mai le whale tono lo i nei taimi nei. E le ngata I lea, la wai, o le taimi le nei e malanga ai le tele o nisi tangata. Fia mau fo se malo longa mai I le tausanga atoa sa whafsanga I ei mau lato mātua. Ia wal nai e le service le nā. E mwhaiona awetanga ta mātua I se no whanga whaapitoa e tausi ai po se vai asu, po se lua vai asu. Awa, ale mele au te mai tau ina atu, e a fia e a fo I ma le family violence. Ma le vevesi tono a inga. E saulu tanga ta whainga luenga. Overwhelmingly overworked. Ai le whetau I fo I le tupe la to o lo maua. Le lava le whaasoa tono la inga I se teimi sili o na onga o mea alofa. Ia, o tau mafa ma mea whapena o pidi o le whaula la. Ke ara e o si paile ma fofo sisi whao o lima I se tamai titi ia pe ala na whai o se misa I le wao se ngari. It can cause so many social problems within our families. Ala la se ngā ruenga lo tau mwhai alo tau uni. A fo e apa I se feso soani mo nai nei uso ma tua whawhine o lo ngafa mga ruenga le. Pea mātua ruenga o le tau mwhai le, so alau pule ma le whaiwhainga ruenga ma kampani nei. Ia tai whaafo e maila so I tūla ma ia whai ni process le e titilo iai e mai se lawa le I tū le
e sauna whaata o le soifua manuia o tangata whainga luenga. A wai peo me lawa iai, wale to e whaatala noa ina nei tangata, na le tau mai a o le la whaiti seo i tu la o e tauna e whainga luenga le aso lea ma le taimi lea, wale to iei se process lea po se whiutanga inga le sa whapea mai o asa i mea wanoa e whetau o i malo a inga. So o taimila na o i tūna le matu te tana noa i whaamarusia i tanga whainga luenga e whaali asu la tau leo ma tana noa. I mamata o asu fo i e whea ngai ma kampani nei o les fo i tu e tana noa iai e titilo vai taimi nei awa a le malo sila so mama ko stressa e fa e fo mo fa tsa ne lo so a inga wa le simena e mafaina maua ia tupe ma me alo fa ai le se sai maua le sai mi me ko ti sai mi le mo fa na fa pe fo ia inga me se lava nai usum so ngane yo lo tsa si fo la tsa mama sina il fale e ta o te le lau sau noanga il mata upule wai. E o mai o aso fia. Ai a veo ni aso sili o na whano noa i nai a inga o tangata ni o lo la to fwe ni ngā luenga. Ta ua fo i le lava o le malo lo. I le mafau fau, ia e muse fo i lava. Your physical interaction with these people, you need to have a lot of rest. A mesila. E iwo i tangata le ave aso malo lo. Ia ona tau mawhaile o ni si e turi le taimi e kawa i sifi nei. Ia, lea se fuafua te tau ia i lea matau. Ia, mama tau a whatuanga iai. O le tu fo lea wa masane fo ia kampani. E wa ai e tangasa ia au ngō fie e whainga luenga. Wa e tangasa whainga luenga e whai mailo e whai lea sifi mane sifi. E whai atu ai le ai. Ai e whenei sangasa o desperate lava i maua le tupe. O le whai mai lava e lasu i ia naharu ala i e lusu whai tu lai e back to back roster. O le maua i se taimi. E le ngasa la i le tama whai e whai atu le kampani e whai le mea tauna whai. A le whautua fo inai o tātou tangasa manai tangasa whainga luenga. Ia, mātou te malama, tātou te malama oma le whainga tāo le tang tālo e soi fuanga. Ai te tau na wha mua lato soi fua mano loina. Ai mai se fo ina lato na yu lato ainga le vai te mine yu la fo ua malo lo mai nei tamai te a onga. Ia, e te tau lawa na maua se taimi e mafutai. E awale tō sina te le maua le avanoa na e whainga luenga ai. Ai ia wha mua le ainga. Malato se fo malo loina. Ia. O nisi au nanga i le teimile nei o le nae e awanoa mo nai o tātou tamam tina mātutua fo lea. O le a tuufua nei na o i lātou. Ai malanga isi tangata. O le asa si fiso sadu ale whamo. O le tō tele i tangata wala o mei te o numero fo le o vātua le vaso le tātalonga. Iona tuat. O le o valuselau ono tasi ono. O le health line le na, po le helpline fo le na Samoa. E te apa i aipe e loa. Wo e matua i e mana o mia la, o e stress out i aso malo lo. Ya, e tauna wala au i le numero. Na o valuselau ono tasi ono. Ya, ono le tātaimi a maisau fautuanga mo i la tōlo whatinoina le ngā ruenga le taimi le nei. Ya, ai whapena fo i o tātou aingolo tau sia ina i o tātou mātua. Tāro sia ia, ia avere whamumua i nai mātua, i mea lofa ma mea whapena. Awa o lea sole, tumu, oi tamaiti mai kala mai mea lofa ko, ingo mero mātua, sole. Ia malo lava whawhai. Ia, whataua ia saimi nei wa e manatua whamanatua sfo suile tau wa masara vivela. Ia, e taua le lava o le vai tau mawha le swa vai. Ia, maritele na tangata matua. Ia, afia tele pe dehydrated e saimi nei ono le vivela. Ia, mesfoina i matua lo whata o toli le fale. Taua ia ono le vivela e siakima e le tau whaatunua ana le whamanatu atu. Ia mes fo i tau mawharitele le taimi nei o papakiuma mea tau mawhapena.
le tele o afianga nei tangata mātua, mai se la vai la tau lo tausi, mamana o mia le fisasoani, o tau mawhai e whaasupo ma, me whapena ia lawa ia whaingofia I la tau la tau tino na maua se malolo ina nei taimi. Ia whapea foi la tau o tu no futo o tasi polo o lo I fale o tangata matua. Ta ue e mana ele wa yo ainga yo e asiasima. E pena e sau no o fia yo ta mama tina matua I ta maiti. O le tele o la tau e lo o toi titilo mai ni mea alofa te tele o isi na le tupela me mana o ai. A le tele o la tau o le taimi maa inga le mea lau te ilo e whata awa ina ta mama tina. Ia e me se foi a tātou le ainga. Paulo se taimi e tele na mawai po I tanga sa se si maima. Ia peo na o sino whamanatu atu na. Ia e me se foi a la tau I lo whainga luenga le krisimasi. Wai taimi nei. Ia e whaima whaisina malo lo. E me se foi o le tele o le pressure. Ia peo na whai atu. Ia whamanatu mai pia le sa aua. Ma le whi au a tonu lava le nei vai taimi o krisimasi. Ia ele o le tele o me ila ma longo tangi. Ia ma wale file mu tonu o le fia ma le whi au tāua ma mai le whi au o le krisimasi mo tātou. Ai mai sena yo tātou a inga. A pe foi na tātou wo. Ia malo, whaftai tā ua tele le ua mo toe whamanatu mai I lau mawhau. O le lima I le ono tausanga o tōna I atu. Sa walwe avela whanau e whata alu I le paka. Ai maua I le mele tamai pusi, watu alfa whonga le atunu. Ia, o fiu e whai atu e mai, ia whtangisi matangi lo a whine ma o mai le pusi, na tausi ala ia leo le pusi. Ai te ua e moi fole atu. Ua whanau ni le pusi. Ma ua to tele lan tolo ai. Ia, o le mea lau tupo, le au le lei o pusi, na o walu le lei ma tufa pusi I whale o tangata matua. Wa lofa I ai, ma ua avea foi oni mea lofa I fia I ai, pei foi lele o ni alatou partners foi lele ma fia ai. Whapela tala ui, ta ua te lele ngā ruenga lene whai. Ai na suggest mo I lo o awhine, ma you know that, ma ne tatou ue ave ia pusi e whai ma whanga whao fo ia, a ta mamti na matutua. Ia le mea nana whai. Nai. O fia mo whaftai wo le a vea pusi foi tatia I po le mea whapena pe wala au le a fo I le special care for and cruelty for animals. O lo le sa. Ia, o ta ua ia. Le asa u sila I pela, a titilo foi. It's like o se mea e whai e wha nofo file mua I le la ngona e se lia kule nofo kankamakua le pusi le I lang whanga ule wale o mai I tamaiti fo e grandchildren sa te tau na o watasil na mea o te whai atu ia ui tangata I whalongolongo mai mala tō whana se mele leilo u tō woe ave tamaiti e asi le tōina malo matua a wā o le tele o istemi ia le mai ono o le o ni mai yeah, but you know, the lonesome and lonely heart and heartbroken for le o tu asilato. O le tele for le semine le la pisi solo fai whaataunga fai ima merke isi masi. Ia ai no fai ata mapo tina le fale. Ia manatua fo i fo i tatu tua o I nei tangata matua e no whana o lato. Ia wane ingalo. O le seo aluenga te rere sa fai I vai taimia o whainga aluenga o te ilo o manai tangata I e no taito o tasi. Ia o te halo asi e kirisimasi awe whaati e ti e ta amale whai cup of coffee. Just to have someone with them po sina sukalaki ave iai. Ai lisu la wai ese se share ina le kirisimasi manato. Yeah, that is so true. Yeah, le upu muribuli mai ate. Oe tate le io tate whaamanato le kirisimasi ma le tausanga whau te lo whata a tātou e mai lava I le teimi. Fo le o le amatanga o le tausanga fau ia Januari. Lua whenus fuma lima, ia watu le nei awanoa, e whaftai e fo I ia te oe ma le taimi tā ua tele tā te tala noa ai ma whaalongolongo mai o tātou tangata mātua.
na i o tātou mātua. Mai loa ai, o lo i aile a nganga a lofa mo i lātou. Ia mama fau atu ini mele lei e tau na whaatino mo i lātou. Ai mai se lava, o le Krisimasi ma le tausanga fau lea la a tātou walo atu. Iai ma le whaaloalo. Ia, whawhitaitele lava sa vea mo lo wa manoa, ai me se foio nei, avano lao masango fie mo ai se leo e mafuta swai fo isa sa tau tunu. Ia ai ave nei sai me whamaunia te le tuai le Krisimasi. Ia mai le file mu le fia ma le ma me alo fa uma lava o le Krisimasi e whailea ma ta iala mo nei o tato a inga mai tato taito sasi i le nei mai taimi tā ua po sin tā ua le lo whamanatu nei tato uma le au Kirisiano le lalangi atoa. Ia, whawhitaitele lava mo au nanga, whawhitai foi mo le support ma le lango mai. Ia manu ia tele lava ia whainga malo longa. Ele aini mea alofa e paule se taro ia maua mai tato se Christmas fia. Ia me se foi le alo atu tausanga fo ia tele nisi whamanianga mai le tua tato te maua ma. Tato ngā luei pia Aoauli le leiman manu ia lau tēnā ia tato tangata. Pamania tele le tua whawhitai mana wawa noa. Ia, whawhitai sau noa. O mo onga le leifo i nā, mo o le tua fine. Ia maua sau Krisimasi fia wau te lona. O e nei lau mao to lai sa mo le tua ina am. Ioi o lei ngai sa uso, ngai o uso tu lua mala so ai nga ai. Ele tusa langa lelo i nei tui. Ia, talo whai. Na wia tele lava Krisimasi ia te oi. Le tua fine ia molo tu ainga whapea foi na i uso ma whanau. Whapea na foi le whalongolongo mai le tu ina i Samoa. Whamali atu le atu sa vea ma le tāpor kalambe o le ngā ngaifo o Faiva o le atunu. Ai mai se o le pula la ngoto o le tau fiafi o le soifua matua. Ia, anga leile atua ia te utu umalava. Ta mamtina matua. Ia, mani e se lau whawhitai, whasei poia. Ia, whasei poia. Ria Krisimasi, ma le tausanga fo ia te oi. Whasei fua. Whasei fua. Ia, nena, na wa tātou o mai i le pepa i le tū lau e fitu. A utou sila iai. E straightforward lava ia mea lai au mai. O le tamao oe, ia malou tina, o mātua o mātua. O mai la ia le i le i pep lesi vaenga lea. O le fasili numero sfuma fitu. Ma sfuma leo no, do you want to nominate someone to act on your behalf? E te mana o is tangata e whai mauso upu, ma tala noa mo, ma whai ma suia oe. Ia, tali i oe pele ai. Ia, na tusile i lalo le ingo le tangata po sautama, po so watali, po so wafine. Ia, ona whaatumu fo ila ia leo le form le na. Ia, awa ia sota inga, ia ma tangata, o le ofisa. Ia wa umale le ia wa atoa wa tele ia tato vaenga. Umona tato, ia ma itu lau i tua. Ia ona o lau saini le mea mana o mia. Ia whatasi e ma le bank card. E toi whafo i meile payment te pe amanu wia lau application. Te talo i le tua ina ia whaamanino ma whaamana lama tiri le nganga le tua. Ia ma utatou te no foi. Utatou te no foi o le ua tō manu. Io ma pule lofa lo tātou ma teisili. I le tātou whinaunga na tātou tapisa i nei. Lea, it is for real. E leo se mea whaanga pelo le mea lea. O le tū la whono o umona pasi ma ua whaonga ina ne. Lea ua tō silsila. O mai i lunga sitiseni o tangata. Ia ma whailo atu ma lea nganga, mi mita ma lea nganga whaftai. Nisi nei na toi taliu i le anso ne nafi i Samoa ua mawana tō sitiseni. O masoe tāuli o sefa mai la fio anga o asau. Whapena fo i tui mawalunga whatali o sefo ngā teivai. O le auso lea. Ia, male tina. Ia, Mrs. Fuimaono Tupua. Lea na whatala noa tu fo i le lava yasu. E tusai. Ia, male mawaina o le sitiseni.
So congratulations to all of you, all those people, and some new people, and some more people. Yep. No, mai leo la utalanoa. Ilo wala fantu inai tamam tina matu lang le satalno nei tamam tina matu. O falong longo tulava. Wa mata ona sai. Fo le ma fai tio ia le tele o tangata. Tangata mai Sydney, Australia. O to ina ma o matua matutua. Lea olo o afia nei. E le sa ili ngā tupe le tamaititi le nao sai. Amalona to olu o fire station. I le pora kalambe fo i le leo o fai mai nao le fale o pi inga masatani. O whalo ngotu ye. Ui. E si tangata. O lea o whailo. Lo lato whanua noa tele na whaalongo mai lau pora kalame. Whema e sa o sa vea. E le i whaia e tangata mātutua se tala. Mani la fonga e whaaleanga i le mālo lo tūnei. Ai o le unu ngāri i la leo sa i amolona to luo o shawa. Le whai tala i le tamaita i pāre mia ma le fionga le fongftalai, le sui fongftalai. Ma whau au peo na soli le tu la fono le contempt of court. O whai unga o le whaamasinonga o umana whai e sa tiu si motiva peres. A le e whai. A oi le tu le ia mai, a le tu le me le to ino tu le pama. Ma le tama o li monki. Ia o whalong tua sa ina isi to ina mai si o le matua. Il sa ili ngā tupe e togi e lo ia wale o whalong otu me o saule su a vui. E ala ua e pala u vale le atunu. A leo ua fo ngai le whai misa. Le wa tangi, fitangisi tamam tina matutua. Ma aisi i pensione anai tamam. O tu fa fonga mai le tatu talenoa. I tamam tina matutua ma le alo lofa iai. A le wa ai era wari ia ma mimiki era wari ia afu. O nai tamam tina matutua nai ala tu tama i pensione o lo maua atu le malo. Le Australian Community Link. Manai ala to super anu wata. Ia le ala na ufatu ele utala. E ai le tai au. E ala ifol ta mamal tina e kanga kungo le ise mele kanga. Sa iloa. Whiana i tau tupe. Ala to whanau le sidi. Ewa mai lana tō neiti o tongi ilo i ale vale, au le au vale. Whe mai foi. Tō te o. Tō te tāpena. A leo tō tāpena i afu o tangata mātua. A isi. Mō tō whetangisi. Tō te whiu tō te sola, a ue loa tunei, mea tōnu lava lea. Pio o whea foi tō te alo whanga iei. Ngai loa tu lava. Tō te aiafu. E tō te mā leia leanga o tō. Tā alo i leafu o ona o nai ta mam tina mātua. E si whai whai au nā ua, nā lofa e mā veitupe. Ai ana whalongo mai loa whai atu vai. E whai e la wali ina. Lea lawa e. Wale ma whai e le tamaititi le nao na tā whiofilo na ngutu. E lau ai mea valea e whawhanga atu e tula e pamali motu. That is contempt of court. Whaaleanga i le whaamsinonga mawalunga. Whaaleanga i le Fong of the Light. Ia. Lea lau land at lo marisu. A leo te whalongo tunei. Ala ngā le aka e au lau. I la uli, a ele mai mauso teimi e te loa tue whele nā mea. E iata ngata o le ala au. Ewe, e whaati ti e i lau vanga le nā i le fire station. Mas kā vale fui mu. Ia, alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Nai ta māma tina mātutua le nā. Ua lafo ma ave a la tau tupe. Ia o le alme lafo e nai ta mam tina mātutua. Ua whetā ngisi mai. Ia o isa matua lea lofa. Whe mai foi e tele tupe tā pena ia e tongi e loia. A le o mimiti mai afu. O le afu o le ta mamatua.
ua malolo, manu malolo, malana pensiona. E o ona le afu o Samoa, ai maise ta mama tina mātutua. Ale asanga whaivea. O e toi tufa tupea to ina molo mātua. Ioi, tau te fiu e alo whanga wha mai. O leo le atu e ta pē i le mōri i le tau TV. So, you see. So ia tau te le māma i le tau ngā oi o tupe a tana a ta mamtina mātutua. O le atu nuu. Ia lai alo whanga whi mai. O le la me ka pē, le kako kiwi. Alai aka i la uli na o tala no atu ia. E vai le fefe va vali. Na ua pe ia o le sia wari i le tono le parlemene. Fa oso fo i le porkalamba le rungari i le. Wha mai ia. Tui la e pama. O, kako whakali se ia ele foko. No tau wawa aire i ai. Leven tau na wha malolo. Leven tau na wha malolo. Ai nao na ai ale fono. Nga le atu ai toma ia la o fioga le fofta lai. Wha manuia le tu ai la o fioga le fofta lai. Lei ma se tu lunga fai se ate ma fai le fofta lai. Wa ule o pai mala fai, wa lewa no mana oe wha tu le lafo e tuli oe, wha malolo oe. So you see, ladies and gentlemen, friends and families, how the heck? Make your minds up. You know, ya le nei vai anso fa aftai le atu tanto filo inga. Ya ma futa mai foi. Mai se le so tai. Ala so fia o le radio Samoa. Le pulenga, ia fa pe foi le au fai ngā ruenga. Tātou a ai ma feinu ma sisiva, i le tātou fia i le aso teo. Ai, tā walunga loa, i le au unanga ma le tautua a le fono fautua ma malu o Samoa le aso ngafua o le vai aso lea, aso lua sifuru ma le tolu. A ole yo or kilisi mas tu so la son fu karfa ka ko pa o moto Samoa ta walunga i ai Faiva nganga ifo i ai Faiva le tu nu atoa da to we vai na i la to mo la tu tickets manisi le i le yo o tu lava tickets oi ne i e fa pe mai ya pa le anga fo le yo sa le fo le yo sa ticket ale anga ka pese ku ai lava o lea o lo o iaia tātou tickets o lo toi mai le o toi tele. Wala au le telefoni o le te fono ia tu filau Ted Stanley o le o lua tasi fitu o fitu iva lua. O le o lua tasi fitu o fitu iva lua. E ma vai sau ticket ale le na wala umele a tau savea i le o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu. Ai tātou vai leola, na o tau nuu ia tātou vai i ona whale o loa masani. Sifuma le tolu Lappington Road, lo ia i le Maunta i Fungaone, le fionga i le li o ainga. Tuala tau wā tau pa utino, ia man whaltua ia peka whapea fo i le ainga li. Amadu i atu Christmas ma le tau sang fau, whafta i atu i ngāruenga le nei, ma le au unanga le nei tau sanga atoa, ya o lo fai ona anga ia tu ile atu no ma wai le vai sfultolu Lappington Road i Otara ya va pe foi le tato numero tuatusi luas fulma le lua Templeton Place in Glendon Monroe no ia le tu fine a Maria Dive ma le mai tai Mareta Sawanga ya anga i fo i na family atu Christmas me tau sang fo ya te lua va ftai mo fa ngaina o lo lua monta ya wale tato baketi male monta anga i atu yai ya mo le tato vai tasi market e tonu o le taulanga fatau i mangele ya peona yai le uso ya fa o tane Peter Silver ya fa pe fo ile au finga wenga ta walunga i o i le tātou whale loa le Grand Market, numero tasi Triangle Road, i nā i Massey, ia po au ki lani i Sisifo. Atalo whatu i le whawhiru e tufo i le whionga e Tangaloa, Sua, whawhawina,
ia ma le whainga malanga a inga o wō ma Paulo Mangafa na malanga mai fōi ona o le peau wha amawae ia ma le langi fōi whasino i le tō whai a so alo a tupai peni ia watu ia wha mai senga ma wha mawhanwhananga ia ona o le tuu o le malo i le tamao le ainga ia ai mai se fōi Paulo Mangafa siri langi na tangi mai ala ia ona o le wala au pa ia le tua ia whapena fōi menisi o tātou ainga ia ma le tātou ainga junior ma shamani ia ma seulu ankolo ma utou uma ia anga le tua ma whamawhana fōi i le wala au a le tua i le tama o le tātou ainga ia o le tala atu lea ma le ngang whaalalo so se ainga, so se maftanga, so se kalesia ma whala puputonga ia o lo oftia i le au pongisa ona o wala au le tua le sisi e pule pena foi ona whatalo whatuai sunga le a taua whamanatu ia po o le a fionga foi a whola saitu ia palana tapua inga i le so whatalo whapitoa i lau fionga le ngafitasi fui maono si ale nā ia whapea foi i lau maana mea le fionga le whatua le au pepe centenary ia mautou ainga ia mese foi o le whanau pele ia baby centenary ma le teine o baby whaapale luia le whai unga le vai aso e mese foi o ngā ruenga whaifo o le nei a fiafi le a taua sa vea le nei sau seu si ufanua ia o le ave vale le nā e momolia wha le nei outou i le a fiafi na nei e tau i le tau le se fulu ia ma le pese tātou te tau mawai ai i le nei fo i Aoauli o le stofi ia whamangalo se leo o le au ona whafo i mai upu a le atou se vea i hatea so i fua ia tele o tau i lunga o le tātou wapio fōringa Facebook page ia ma le tātou YouTube channel Manatu le mafutanga o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso Sao se haso Tato e fiava